Fika e Faiva mitanga ya ita wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au maimo ia Samoa le masina se I esusulu ia Samoa lo waturu se I vai mafianga ie banga atele matama olo osisiva hai mapepese matata la tokulele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Patal fatu le amatanga le nei vai aso i se whaupoponga fo i le tautua le Radio Samoa i ana talafou. O se tasi tangata whaasara laulonga au stadio Alan Jones, wa pu e leo i sini na wafita wa ina i morianga, o le wha o lima mātanga a toai maisi morianga tali tutusa, mai le tele tausanga wutua ai. Wai mai le 9 News o Jones e valu tolu tausanga le matua, na pu e na mailo na whale i seki la ki le taona leila, ma avei le ofisa o leo. I le masina o mati o tausanga neina whaatui na se squad, po se ausu e su e whaapitoa leo, su e su e ina nisi o morianga e whaatau le mata upulea, i le ri whaasara lau mai le lua fe maletasi e o mai le lua fe se furu maleiva. Wa mai na whaatino ina se sa iringa ilo na whale le tau na leila, ma lo whata te lia se whaamtalanga mai leo, e tu sa le mata upu, a i le teimi wasola sa ia te ena i pea le mautu wa inga na whaia whaasanga ia te ia. E leo whapea mai le 9 News o ietu wa inga ua mafuai na pueina, peitai o loo whaatadia se whaamaninga mai leo, i le mafuanga ua pueina ai. E whaitau se lau tangata na whaatuai pe le taunu ufo na malanga mai i sini mai le fiafena nafi, e o mai le poa na po ina ua whale au ngai na malanga, anga i mai le malaiva lele i sini, o na o le lolo wao le taui storms na fiai. O isi whai ngā malanga, whai mai na whaaui ese mai sini mai uina poloka ai ni isi pāsese mai kata mawhiti i Brisbane. Ngā whai mai sini le lolo wā fo i le tau na leila e ui uwaia le lai ni si no fuanga. Wai mai le maa ai tau o ti munga o whaasaru atuanga i reitu i mātua le ai, mai ma mawhati munga i pitonu e peo Avalon Beach, ma Mona Vale, whape fo i Gosford, Woi, ma Cowan. O tue a matawhai ngā malanga mali malaiva alele le teminei, alo iei pia isi malanga wo whale au ngaina. Wa mai le ofisa e whea ngai ma whale mlave whafuose i ma Misosoani, le SES, e lua se lau fitus fulwalu wala au mo se Misosoani, na anga iei mai le fiafia na nafi. O le afore fitu le fiafi na matele na telea i wala au, i le teimile ua malosi le storm. Wa mai le wa aita ue ono toe a fia fo isini, i storms whapea, i aso le nei lava vai aso. O whailosa fuafuanga le whainga malo Albanese e anga i pisi nisi ina ia mawhaina whao ngā pēr tupe po le cash e tutongia i whaataua tangata a matatu le lua whelua ono i lalo se fuafuanga le malo e whaamuta i le whao ngā ino siaki. Whai mai le ala taiva o le fuafuanga le ale malo o taula i tangata Australia e whaamoe lava lato i tupe e mai se lava i le teimi o whalablave tupu whaafuase i le cash e tutongia i lato whaatau ai le ngata i lea o le teimi whaale tonua i au nanga whaona ponei no digital services. Whai mai o le a whaatala noa e le ofiso tupe, le treasury, le mata upu lea malona whaatinoina, e meise le whaamautuina o loa e whaingoa o essential items po o loa e te taulava na mana umia o na whaonga e tangata mō le saonga le mū. E le taumate au fiei o loa pe o taumafa o le penisini fo i mo le taavale a wafe o inga, e meise au unanga tau le soifua maloloina. O le whaititia peo vaenga e taria i le tutongi i tupe po le cash, sa anga i eise whaatara noanga talua i nei, ma wai ufo ina tāpuni i le tele o la lao whale tupe i le tausanga whale tupe na tenei, una ua taule ai nisi anga i atu e whao ngā ia au au nanga a ua maasani le to tele e whao ngā masini whao na ponei e tutongi i whaataunga po digital payments. O whaia ina Wales i le la alonga mata ina male Wallabies i le bawea na leila, taimi Australia, ta alonga sa whaia i Principality Stadium i Cardiff. Whai mai le to telo le au whaasara lau le ta alonga manisi i longa le lakapi, stasi le au whaia ina au pito leanga Wales, i le tala whaasaru pito lana lakapi. O ayo le ta alonga Wallabies e 5 Wales e 2 ayo Australia na mawe skoa e valu makiki e valu na ova aleli o noa no le sio. Na tuli itua le li o Samu Kerevi o no se pu e le tamata alo Wales, mata alo ai lava le Wallabies mo le na o sfulu whao ana tamata alo, se ia o na suia nei tonu Joseph Swali. Tulanga ese le tamu whai le Wallabies ma le li i whaia onga o Joe Smith. Talamuri muli,
O lo sa idia nei e sui le ofisa o le ta'aronga le loto i Australia le tangata ua manu malo i le 2.5 miliona a e fōringa na te le o iloaina o ia ua whaamuniaina. Whai mai le ofisa o le pepa malo na whaatau i le Central Coast i New South Wales ma o le se i o le asto na ina malo ai i le isi whaelonga e 2.5 miliona. O le whale o loa o le The Entrance News Agency na whaatau wai le pepa ai le i le stala le tangata na whaatawina. Wai mai le ofisa o lo whautuaina tangata na whaatau pepa mai le whale loto lea ia siaki loa le pepa pe le o lātou ua manu malo i lea whaelonga tele. Tala ia le radio Samoa ma le amtanga le nei vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi o tupui pui la COVID is furiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awa ni emisi fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua fe lu sumar farm Wale balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langalonga mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe lu sumar farm. Aso tona i lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Parkinson and Bowel Skill wasilia mal se lautau sanga lana tautua i le ngao sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi fa amtalang. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te fifia e o whalofo ma whatalofa ia te oe le nei fo i a wa uli o le asunga fua. Ena wa se fulu minute wa te ai nei i le tu lai lua. A le aisore wa kia ari le whaari ina kako e fo i kuari le mea. E le tangata o no fo masui le vau le wati. Ia ta walunga tuai ma tātou talafou i vai whanua le ngana Samoa. Ia me se fio le au nanga ma le tautua. A le tō wha ia fonga mua o le vai bonga. Ia po le ftelenga fo i hase Manu Francis Ioane. Mahalo tautua i le atunu u le nei aso. Fa moe moe o le a moolo malo si pe a e rusa o le fale. Ia koe seki mai ila ia lea le aso a tae au. Ia male au onranga masani a wasa momalanga whaafonga anga. Ia malana ta whaonga fo i lunga o upenga ta whailangi. Ta alofa lava pa ia maulunga o le tātou tunu. I ona tulanga maupu e pue mo ona tulanga whalupe. Ia, e pe o nāla whai i le tai au. I le ngā e o le la ia māla usu le atunu o iona. Tulanga masani o whi au, Faiva alo Filima. Ia, ai maise fo i le whanau i le aonga. O le o tātou tau mai i le taimi. Ua tūla lata i na ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Ia, o le ngā whaaftaine nā i le tua. Fai foi ona whaataunu ina, wha mai a tiute sanga nā pāti ai lea tunu u le nei aso, ia lea o tātou se mai. Toi titi a o le kaimi koloki, fo le card, ia pe sign out fo, ia maa ngā i atulo le tā vale o nisi a ngā i le pasi, nisi fo ia ngā i ele, ti ele no fo hafi. Wha moe samaria le la, vai aso o tōna i atu a se fo i le sapati mo na taulanga sa osiosi
E momori ai le anganga whaaftai le tua ma whaafo ilo na vi inga. Sa ta tala ai malu ma pui pui o mauta ta puai ia ai uru fale le whanau o le tua. E momori ma ta puai le vi inga o le tātou tapa au siri mana tuala. E renga o kākou e maulu i le mauta. O le mauta ta puai. E maulu fo i ei masakangi i la kou ia. E wakule au loku. Ala e ngofo me isa kangi malanga au loku fo o la ala e fio i kongo e ka puai. Ia, sa ofa la le lei le atua i lo fa maori ma le lofa u fusi ai le fau o malo. Lo mātou atu no pele mo na tangata o la tau tiute ma Faiva lo filima. Ia o e sa anga i e whae e le tai mga ngau le vau. Au nisi fo i ngā ruenga i tutono o whale ngau si mea. O pisi nisi o fisa. O leo o whaia onga. Po o le a lava le Faiva. O le whai au wala. O le kaya kingi apa. O ngā ruenga u mā mea na. Awa. Ese o tātou walaunga. Ese fo i o tātou whauwina. Ese mea lofa ma tāleni le tua na fuai i le tangata tō tas. E ila le tangata i te leana tāleni. Awatu i le tasi. Alu nā tangata ia ka alo ima fo i lona songso ngāma lona. E saubua lua pētolu. Ia watu lesi. E sau lesi wa whao popo ina fo i ana tāleni. O mea lofa nā le tua. A o le mea lofa siri. O le ola male malosi male mana vaola. I le lofa le tua i le tangata na ia whaia. Oe ma umai lako umba la wuri ia e kilo mai. Tunou le tawhatolu le tātou wāda nofo. Pa ia mamamalu wha le tua. Pa ia fo i mamamalu wha le atunu. Ia a ia manatua. Ia maulunga lava le vi inga le tua. I ana au auna o whioi. O le tala le lei ma tamasa o le langi. Ha malo whaaftai le whaitatalo. Talo sanga moria. I le tae au. Maso se teimi o le aso. Ia malepo. Ia ono tama whanau le atunu. Mo nātu tiu te mawhaiwalo whenga iai. Whatalo whaapitoa i te mamtina mātua o le atunu. Tua asina sina o lo whaafonga mai mo te malawa, whale o tangata mātutua, ia whapena fo i mautanga ngase. Ia alo whaatu, baofo alo whaatu, ia le a taua severe se iuli le nei, so alo mo oe, ia whapena fo ia lo soatau, le sunga lauli, Isaac Paunga, i whaftai fo le atua o le uvawai atua koe sao le lima, le savali ala o kamare. Ewe mea karari sino makua, le lava le ingua le inga. Ia le nā, ia, au tau i wawe mau e ngase o tō ina e le tai, ia le tawhiti o lo tō mā losi. Ia anga le leile atua. Ia i la tau o lo o maua ri ngasa i whalefu ma pulsi o tō whanga i le nei fu i vaenga o le tautua ar si ufonga Samoa. Ngā Gagaifo o Faiva o le atunu o le o sfulma le 5 minute ua te ai ia le itu la e wha. Whatalo wha pitoa ia te oe pēr whai o le wha to ai taunu o mai ia lau waalele ia malou safu lau. I lau whanua me ele o Aotearoa nei, a wafo i o tātou i South Auckland, ma mangele, ia ma nei tūlangi a toale nei i saute. O le whaito toa lea o New Zealand, i le lalolangi. O e awhiu mai, ma malanga mai, ia ma i la tau fo i le fau malanga e se atu. Aso le nei, se vai aso tā ua ma le fifia i loto ma lo ma fau. Alu fo le naba i aso tātou pepese matarie, ma fifia, ia, me se lava i mata upu whaaloto i whale i mawhinaunga fo i wa lewa na tātou tāmumu e masawa wali mai ai a alu ia sa wali ma tō le manawa ia koe piki runga upenga ia toi tāmumu e whapena lava leo langa nei ma le soifuanga nei i mata upu tātou te whina wai ale ngata fo i lai lea o le lava i aso ma le nei vai aso. Oka, matautia.
le tō tele ua whai ilangi le turi ngā sia. Ono o le wala aupa ia le atua. Ia, tātou te wamori atu pēr, ia wha maisenga, wha mawhanawhananga, ia maua le file mui tonu o ainga, awai le whaingo fia. Ia, ia o nisi te i tō lua tangata ua maali liu i le teimi e tas. Ia, au nisi. O le tō tele o tātou ainga, o woma e masani o e kalesia, tangata sa lalata mai ia i tātou. So tanga whale tangata, tino ano toto pau maifi. Tō tele o lo malanga mai foi. Ia, ono o le turanga. O le wala au le tua i pe au wha mawai. Ia, wha pe nā foi toe sa uninga o nisi sa pele i le loto. Wa le mwhai o na wha uau le maftanga o na ua. Wala au le tua ma ua le no foi ai ia le no fo ta vita. Asu atu vai malu i puenga. La tau foi o lo wha tau tolia o ngase ma whalefu ma prusi o tō whanga. O le mātu talo foi le nā. Ina ia pa iatu, pa iane, pa ifo, a au wha malo lo le tua. Pa iatu. Mai o tau matiu tiu lau ao se ia pa ia matiu tiu a au. Ia anga le leile tua maafi ese ti ngā o lo whea ngai ma o tau le nei vaenga. O le soifuanga, nisi fwoi ua pula la ngoto, ngā ngai fofo i le soifua tautua, a o lo o lofa pēr maanga le pēr le tua iai. Ia mafua i pēr le tele o aso, ma tausanga o le soifua. Nisi o whamna tuina o lato wa soifua i le nei aso, ia ma aso e lua o tona i atu o le whai unga le vai aso. Ia, whamanuia le atua, ma ia whapopo nisi aso, ma nisi tausanga stele, ma futa ai ma inga, ia ma whawau peo tiute ma utofinga, ia ma whapena whoiona ma futa ai i whanau. Se teimi ia, sau fwoi le, na ila o malo o whalorongia, ia o le tātou paanga tau tino na alenga Gagaifo o Faiva o Samoa. Le li i ua whapitoa lo na tomai mahanga waa, i le fautua ina o i tātou. I le awala le lei e mawhai ai o na pui a tātou tupe, o tupe maua. Ia whapena fo i tupe whahalu. Ai maise o le tāpena ina. O se vaenga sili o na tā ua o lou soifua. A o e soifua. E whai e le insurance. Le insurance le nā e alofa i le tina le ainga po o le tamafo o le ainga ma le whanau. Ina ne i tupu mai ia ni whalawe lave whaafose. O ani pewhea. A o lai iai se leni, e tua iai, ia le lima o silo matua ma le whanau. A wā o tātou, e tasi le nei matao po e ili tata tele iai Samoa. E le fia tala noa umi e a wafo i, e le mana o e tala e sesi le tupe a uoti. Ia tala mai ma matua lau policy o le insurance. A o le ke manga wangava ma pura mai o maka. Ia le nā. Tele talonga sa whatino le whai ungo le vai aso. Ia, e tate le mawhai ono tālu uma i malai ese fo i le e mai moa ma mata. Ia, ma tāpua iai. Ia ai ua ngā foi, ia le telo a tātou tangata whaasalelau ma lātou tu stala ma li poti e mwhai o na whaasoa tuai. Ia, ma watu ai foi ma le tāpina ina o tātou tala i tā alonga. Tātou muamu atu i tā alonga whaavao ma lo oka le mata au tia. O le whai ungo le vai aso na se iba vai atu nei. Whai o au te tele ia le olo o i lunga la vole. International Rugby, tātou amata mai i le taalonga ale olpeleki mana tua foi. O le taalonga lea ale olpeleki, lea na ta aloi nei mawhalani. Na matua i whai whalani le mea valea i kako. Ioi, o le i ungalau le taalonga, manu malo pe wheno whai atu. O le au nei a whalani ma le au Argentina. O au nei e sili o na ave i se whailonga. Se whailonga tau aloa, fo lele the most
dangerous, dirty rugby players I've ever seen. Mo ia lau tala. O le matua I popoto o siampini ia o me tau o le professor o Ta'alonga. Me o Ta'aloleanga. O le Ta'aloleanga kansawa. E matautia, le ata mamai. A le vavi fo I leo le wha ngā ino le polo o lātou pue. Maisi anga lātou ngā o inga wha soltu la fono offside. E matua pungi sā ia le wa ia le lofari. Ia le mea nā no o iai. Nā matua I matautia le mea na whai tau fiofi e lava tātou. E le e whalani. O le unga le Ta'alonga le nā. Whalani tolu se fulu. Tā siale ai na manu malo ai. E le Ta'alonga ma whalani. Ai luas fulu iwa lo le peleki. Wa lai. Te mutunga, o lona winga o le full time le mea le nā. 29-30. The All Blacks was denied by the Frenchmen, the most dangerous and most dirtiest players I've ever seen. Tala sa, o ha tausanga ma tausanga, o te whaia le tala na, wa ai le leile au a Whalani, wa ai le au a Argentina, o au nei, e la iti tino tangata, ai to toa tele, toi matua po poto lava, e ta aloleanga, whao le polo, offside, e matautia, o le pue, e matautia, ia, al na le tele o polo fo ie forward pass. Ala e kama mo. Se yo va ai tu isi ata ina. Ona tatou se e mai le Ta'alonga engelani ia male. Le si foi Ta'alonga faitaulia le o le lua ile o Ta'alonga. I le vao Engelani ma Afrika I saute. Ia le na. Tu vai lua I fo I Afrika I saute. I le papatua ma le tua ua o Ailani. O yo Engelani. Unga le Ta'alonga le na. South Africa, luas fulbaleiva. Ia malolo Engelani e lua se fulu. Se e mai le Ta'alonga Ailani ma Argentina vai tasi le au le te fatu le au le Argentina. Te vai fwa pe te maua ina le Ta'alonga le Argentina ma Ailani. Langele I umano mata le Ta'alonga le. Ai a auto sila iai. Ile ngata po ile Ta'aleanga o Argentina. Ai atonu ai o le Ta'alo poto. Ta'alo poto. Popoto e Ta'aleanga. E loa ele maua le lofali. Fo ile le mawhaasala ia. E umala mai mo la o matamatanga le Ta'alonga le na o le umala taimi a o Ailani luas fulma le lua Argentina is fulma leiva te le lola po le mea ato la o na sa o lona winga la lea la ia lea la full time Ireland Ireland 22 and Argentina le lawa fa inga ila wori ka aluanga tasil na Ta'alonga matango fia tele matamata le Ta'alonga matautia mai e maofa ile loto o le Ta'alonga le fa va malo le tunu o Italia ma le tunu o Georgia mantua o le tunu o Georgia le alo pai nei le taua fo le yona autafa o Ukraine malusia Aele ke ye kam sa le papa po muri si pito ma meo lo keki fo io me tau fa tunton a lai ona la kapia yo ale unga le Ta'alonga le na Italy luas fulu male valu Georgia se fulu male fitu telo ona tatu se mele ile Ta'alonga Australia ma tasi na Ta'alonga matautia la Ta'alonga Australia ma Wales Ta'alonga lea manatua o le whaia I le Malai Cardiff o I fo ina whaatolu na whaapipili e le manu Samoa le au malosi le nei au welesi a le lana toi whai ia le
tifanga Australia le na fai. Ma mauti noa I loa ma wha mautu wina. Le mata utio le alo Samoa, le li o suali, I le ta'alonga lea. Ma tulai mai le au le ai o le ta'alonga. Australia, 5 ma le lua, ua lese e lua se furu. Ia le na. O ta'alonga la na wha ma lo. Ia, e pe ona iai, ia, full time there. Lua se furu. Full time, Australia 52 and Wales lua se furu. Tātou se e maila ia lea I ta'alonga wha ma lo lava I le ta'alonga le soka. E pe ona o avatu le asto na ina se I mawai atu nei. Ina ia lo whangia o le so tona I mo le so asfareile. Sa o whaasisila toai ma wha lawi loa fo I le tūlanga o le ta'alonga le tātou au fili lea to sfulma le tasi mai Samoa. Lea na ta'alo ma le au Tahiti I la lo I le Malai Hamiltone. Ia whaafta iatu sa wawai atu iata sa whio lolo na I o tātou tangata Samoa ma toko roa ma I lātou I nai Waikato sanga I ane. Ia e lango ma tāpua ia fo I le alo Faiva o le tātou au soka sa ilinga fo o tātou avanoa. E le ngata le ipu le laulangi a le ipu fo e le Oceania. Watu le wha malo ma le whaaftai le pulenga le tātou au soka ma lo la palemalo nsai. Awa o le au Tahiti e le o se tamai au. O le au fo I ngapai au wa masani fo le na e masani o na whai ina I le telo isi au le lei a le Pasifika. Ia ma au I le atu Oceania. Ai la le ta'alonga manu malo Tahiti tonu o lātou skoa I le whamoa a le tātou au soka. Uko ke pole fo le ngā mea. Tu ta pena le lei o wa o le fiafia na nei o le o malanga mai lunga le tātou au soka. Sa uni ai le tau le fitu le fiafia na nei o le a ta alo ai malana ta'alonga whaitau rina lea. Ia po le ta'alonga whaavao malo ma le au a le all whites a New Zealand. Ia. Tālu sanga fo I le tōtele o le tātou tunu. O wo mai masani and all our soccer fans, brothers and sisters and those anga iatu le malai. There's fighting going on Mount Smart Stadium. Let we're fighting going on a Go Media Stadium. Yeah, always lango matatu wo tapua I ale aua ale tato wotunu. Au fili le na Samoa ma le au le all whites a New Zealand I le afiafia na nei. O le to ate le iau o tato le na nei. Ia mpiko mai o le menga o le o fua. O I na ako e wha mai e sfuru lape lu sfuru la le pe pa nga wha mai sa o tangata na o le atou sa vea o Samoa umai whaakanga I e o fua kongol malai wolo e ke wha kura wha penga e wha mai ro marisili markali pepa mai le wha mai ea mai ea le na ai taun tātou woe, support le tātou au le fiafia na nei, au fili le na o le au soka simpini a Samoa, o le ata alo ma le all whites I le fiafia nei. Au ko ke pole le skoa, kusa po le whaikaungo ai o le lakapi le la whai ngangi I le malai lea, ai o te talitonu ma le whatuatua, ma nei alau performance na nei, o la e sisila la tō tele I a Samoa I malanga atu. E mai moa I lau tau tau whainga. Awha tonu lei tū lai wha, le tau tū mo oe le siu whango Samoa, ia ma lei atou sa vea ma tātou tala I ta'alonga sa whatino I le nā fo I whai ungo le vai asu o tūna iatu. Ona tātou se e mai lea I se tasi o tā mirisanga o lewa fo I le whaatalitali I ai ia le tō tele I taimi whapene o tau sanga te I tasi. Ole taito fitu lea ale aukilani Samoa, Auckland, Samoa, Sevens. Yeah, it's that time of the year as always annually. If I le so ngase pini lea o le taito fitu. Yeah, na ona oto mai lava o fai unga
na taunu iai ia le tamilisanga leo le taito fitu au kilani. Sfulu ma le ono au sa tauwa ai I pulu SS ma o le final na sa ili lea I le vā o le au asale moa ma le au o le pine ula mai salani fale alidi. O au fo I nei lua na su e ai le siampini o le taito sfulu ma le lima. Ile vātu nei po walua pe tolu vai aso talu na mai al tamilisanga na al taito sfulu ma le lima. O au lava fo I nei lua. Le lau tu lai mai manu malo ia sale moa I le final tolu sfulu ma le tolu o le taito fitu le au kilani Samoa o le pine ula mai salani fale alili sfulu ma le lua ia watu le malo ma le whaftai o le foi mo li poti e le ai ni fusuanga ma di mea whapena sa tupu ai ta alo le lei umatama ia ma whapena foi o na mua le nganga o le ta alo whatau sala, ta alo whata mali, ia I loa whaia ina mai loa malolo. Ia, ma le fia whatasi wa umatua ta longa tatia umana me lunga le malai. Ai au ngā o whaanga tama e masani ma whaalo whani ei ia tupulanga. Au ai le nka alonga sa inga lenga whaingi ipo nka alonga fo le lea. Sesi atunu ma sesi atunu. It is our own local tournament within Auckland and all Samoans wali mani. Ese le tā ua na vaeng. Wa lela ua maua nei fo ila ma le fono leu amata lea ngā fono leu whai nei. Ila na fionga di Palestine, tolu wha malo ma le whaftai ila fionga ile di Palestine, le a fionga ia fuleai. Koki a vei ia ma le nato fo I komiti whafoe ia mo le whaatautaina o lea fo I whaamboe o le wai umale manuia ia o le tama nambaua ina le whailonga whaapitoa the player of the tournament ia po le tangata ta alo sili o na mata ina lana ta alo le tamnisanga atolea o le sunga ia maiava ropati mai I le afio ango sale moa. Ia, ma se pati le nā mo le nā atali ia po le nā fo I uso po le alo fo I o le atunu. Maiava ropati, the recipient of the best player of the tournament from Sale Moa, champions of Auckland Samoan Sevens 2024. Ia le nā. Umatuai le vaenga lea. O na tātou se e mai lea. E le talonga o le fusuanga. O le whaipele. O le fusuanga le nkoikikia ma lepe ma le screen o le matou TV. O le mea le talonga o le fusuanga I le va o le li o Jake Paul. Ia ma le sa ave ma siampini I le tele o tausanga o mawai. Lere I o Iron Mike Tyson. Ia le mena, ia popoto a papalangi e whaine nei mea. Ia matua whaafi ai umala ngona o tangata. Whapela ia le ai o se mea mo. A le o ala tofu le stage. Pe fo le whaafolinga le whainga le talonga. Ia matua ngai atu la ngona o tangata. Whaatau le ticket. Ia o tausi sila ele mea na whai. O le matua mai maunga la voltaimi. E o e fua I kongo le mai. Ale lo, an whapea. O le mea so e tupe. Valu tamisanga te ilua minute. Valu tamisanga te ilua minute. Ia. Wawaila e. Tusala e. Lua minute whaatele le valu tamisanga. Ia lona winga. Sfulma le ono minute. O le malo e 5 miliona. O le whaia ina e 5 miliona. Sfulu ma le ono minute su e ile 5 miliona. Ia ma le sfulu ono minute e su e ai le 5 miliona.
Ia le na ole I unga le na ole ta'alonga fo si awali I lea wa le vanga lu I lesi o mai a kinga ua I ke mio fuanga paunga ia po lesi le ala fau lesi kinga lesi le ia tau fiofi fusuanga. The hype of this kind of fight was immense. The building of the atmosphere and the environment was toxic, and it really pushed people to the edges and paying so much for the seat to sit right next to the corner and being closer to the action. Yeah, there was only me. I know what Mike Tassin. I will live on a wee or come check Paul. And it was a Tyson. Na le mingo ia fu le konguma le ngele le se so le se tu le se attack le se plan kwa ngole mas me tas ya le na na la wa o to si la ia ile fusu anga asi awali ile na amle kaufa vale le na fai nei ia ala o mo ala kupe ma mo atu lava. Los fulu minute on the tale o le tūlai lima I le tautua mo oil si ufongo Samoa, Radio Samoa, sulima I vatolu a mo I aukelani. Na I tala na o ta'alonga sa whaatino I le whaiunga o le vaiaso ua whaamapopo ma awinantu. Ia walo nof sila. Fia tato o le malolonga fo I mai. Ia ona tato se ele isi a tato mata upu. Ia whapena fo I le tali pea o le tato malo le sunga ia Matt Luatua mai le wharapo pitonga Advice for Life. No fo I tamale polonga no fo oi mauma fau le tama futanga po o fea sona iunga Nei tala te avea I fili ua pei o me matani Fale anga itsa Aole nei o te nofo tatani Te hiro a I se asa Ba a taunu o tamanao Tua I mea nei ala mea E fiti rama Ei uine o pea Se asa ba a taunu o tamanao Tua I mea nei ala mea E fiti rama Ei uine o pea Te so whaamau le tatu ngā tala Te ia vanga nā leo ti Si ngā wa e la mai Le anga umama le whaaponga Se awanoa mo ita Te io uta ua tuai Te hiro a I se asa Ba a taunu o tamanao Tua I mea nei ala mea E fiti rama Ei uine o pea Te hiro a I se asa Ba a taunu o tamanao Tua I mea nei ala mea E fiti rama Ei uine o pea Tonu se aso Sabia I lo umanao Te siringia matani Tisanga po o lelaki Se ita mai Ya ita uteno fo tatali
fiti lava, ei uine o peo pea. Ei loa I se aso, pa a taunu o tamana o, tua I pea nei alame, e fiti lava, ei uine o peo pea. Ei loa I se aso, pa a taunu o tamana o, tua I pea nei alame, e fiti lava, ei uine o peo pea. Ei loa I se aso, pa a taunu o tamana o, tua I pea nei alame, e fiti lava, ei uine o peo pea. Samoa wai la le le vasa la le
Ia, toi e whatalofa ia te oe, mau whalofa atu fo i le nei vaenga o le tautua al si ufongo Samoa, Radio Samoa, so lima i watonu a mo i au kilani, ma lei a tau sa vea Al Harrington le vea, ia ma le sunga i le la auli, a Isaac Paunga, ia ma te whawhiwhi ma mau e mamori o il kou whale, tau nuu le lei male manuia i lou a inga. Ia a o mātalitala noa, ma wha atatu oe, ma wha pupula o mata, a wha alaala i o mata, i lunga ole au wala tele. Nā mailo waso, whatalofa i laloi Wellingtone, ua 40 mai i au. Le mamalu fo o le atunu tātou te wheiroa i le aso lulu o le aso nei. Ia awale whaitawina, lona tolu ma le pasi a ina o le tātou pini o le sitseni, o kai, my good Lord and my good hearts. Le mea o lewa na tātou moi miti iai, te iai le nei tae au. Ia, whatalofa hatu i le te paitai o ali i tasi i amalana mana mea. Ia, Jerry Kunwayu mai le loa i Wellingtone. Ia, o lewa mai se whamurumura sa vea, o i se awa noa. E mwhai ona le stalatu ia mai ngō masio tōrua. Ma te whia o i te tonu e tāpua ia, le whaitawina lona tolu, o le tātou pili, o le sitseni o Samoa. What a beautiful feeling. And I'm looking forward to it. Yeah, po lea, malea. Tau na tātou whia ma whafteia, ai aia lea manu uaulu. Lea manu e tasi uaulu. O ai fo i la manisi tala e toi whai tu atu, a fo i whiutunga inga le tātou malo i Samoa, ma le malo New Zealand. E pule a New Zealand. Ioi. Pule lava la tau, o lea le mea nga i ele la tau whautanga, mai fo i se tu o lalo le malo Samoa la tau ia. Lango ai le wha moe, e tusai, ma le manatu, ia pāsia, whaongaloa mai ngō tangata ia na soifua tonu le vai tau na a Faiva se lau lua sifu malwha se i o antu lea se mua o Januari a Faiva se lau wha sifu mariva wha malulu atu i suli na tupunga mai sulu ngā titi o tangata nei ona e lisi tae ao lisi tātou whinaunga wha le tū la whono lo i le Protocol Act lo i fōi i le Family Category Act e mwhai iei ona tātou a palai lava fo i tātou ia i lalo i naua o mana whaile sit seni o to ina male o matua nai o tātou matua ia a wā tātou te toi whi nau o tuloa e whaapopo i eima tātou ia suri ma ena tupunga mai e lātou i ole whi naunga ma lea to ma ale mele na toi toso mai fo i la ia leo na mata upu i tua ia ona whapena leo na le maua se avanoa ia ma se teimi le lei tala whea ngai. Wa wawele mātua o tātou tangata, nei o tātou mātua, wa wawele whai ilangi le turi ngā sia, wa mātutua le soifua. Ala tātou whaatali tali e lava la ia lea. La ale taimi, o to toe mo i la tau ma tātou fwoi. Nena. Ia, o le numera o lua tasi, ono tasi valu, o whalua, o lua tasi, ono tasi walu, o whalua, numero nā tō wha, ia tele ai Edwin Puni, e te texti ai, pe e te manero texti ai, tau yelo swafa, ia loingoa atoa, e fia le stala loingoa, a ole io o te loa pe o tuna nei, po tai au o tāpunia le lisi le nā, io ngai lakula ia le e kuma e whapengi e kui fafu, mana ia le tātou wo me tonu e se ei, ma fio le lei ai, relax ai, ma whaalongo le lei, i whelafo inga o le a whatino, i le umi, i le tele ni mata upu e lote. Ioe, te longa wa o tae iau, o le tau le iwa tau nuu le hi koi a Māori, fo i lena sa vali mai oi up north, oso mai i le tātou Harbour Bridge, le mawhai ona, whewa i ta vali o po loka atoa. Ai sea. Ia o le lato mata upu pe ona lotel to ina David Seymour amale Act Party. O toi au mai ei teu unga e tolu. Amendments to the Treaty of Waitangi.
whaalea o ngā ina mai ia te tau o Māori o lo i tonu. Ia aere whamai tui nātu le mālosi anga atoa i le mālo ua tū. Lātou te whai ai whai unga mō tangata Māori. Ia tasi le tū la whono e o lai Māori, ma le tū la whono e o lai tangata uma. So one rule fits all in the Treaty of Waitangi, but that's not the point. Ma le si mea. Ia, o nona ua vave fo ina tūre whi ma sai Māori. A i lo utal tonunga, o se matua i tū la whono whaavale valea la. Io. O se matua i tū la whono whaavale valea lava. O mea ia na o siosi mai le vā i na ua mai, o na tele na maali liu tangata Māori. O le whea ngainga fo ele nei, na sue i le toto ma le loto tutoa o tangata Māori. Taulana au Samoa, ma le atu Pasifika, i o tātou uso Māori o wā o tangata moni ole ele ole maa ele furi ole tangata whenua. Tutusa le tātou whinaunga le tātou a ia tauma le tātou sitseni, ma le mea lea ua whaine i le malo whasanga i Māori, ma le whengainga o le Treaty of Waitangi. Te iriti o Waitangi. Asi silala i Samoa. The major three principles of the Treaty of Waitangi, as it states in the treaty. First, Maori people will cede its sovereignty to the crown or to the government of the day. In good faith. I le whaatuotuanga le lei o se whesota inga ma awala le lei. O watu ele mātou whaatuotuanga Māori o mātou o tangata le ele o taude nā. Whaifa le lei mai tātou tū la whono ina ia ma whai o na ola whaatasi uma tangata ma pui pui e le tū la whono. Ai ese mai tangata Māori o le vaengalo na lua le principle lea. To work in partnership. Tātou te ngā lulue ma tangata Māori ma le malo fe oe ai ma fe lango mai ma tau au tumua i tutusa. Ile whainga paanga in good governance and also in good faith. Whai ai o na tātou sotai. Ele o se mea fo lele whapeo e tūlanga ese ia le malo, ese le mea toi mau, le tātou te ngāru lue whaatas in a partnership or a joint venture between the Crown and the Maori people. Ia, saulo malawangalo na tolu. The government of the day will protect puipuilo, the rights of tangata whenua, the rights to their taonga, lato wai a te tau, i le tū ma le anga i whenua, le ngangana ma mea sina a Māori. Puipui ai foi ma le ai a te tau a Māori, i a lato resources, po lato puna oa whaale natura, e iai vai tafe, o meo ele whatasi ai, ma o ngā sami mo whangotanga. Right, clear cuts lelei, the three major principles of Treaty of Waitangi. O whea ngainga ma mata upu o ngaonga le nā e tolu. A le lawa mai le pili le ale to ino David Seymour. Ka lepe umakula fongo le na. One rule, one law for everybody. Māori doesn't matter. Palangi Pākehā, yes it matters. Ea. O tau si sila e. Ina sau nei le news. Ia wafa ia ai ma lote mai ai ma le minstawa onga. Ile le aveo sana tu o lalo ma losi ma se polo inga. E whaatonu ai ulua onga ile atu nuu atua. Tau fiofi ta maiti i tonu o potu a onga. O le tele o le solo o le sau nei o le hikoi lea. O leo mai hei ta maiti. Mai ma le tupulanga onga a mata mai le taisfulu tau sanga se io o lunga sfulu vatu. Ai ala le whinaunga leo a watu nei. La fo i whinau mai le matanga luenga wa onga a wai ei tangata Māori
or paramount chiefs that hold positions within the Ministry of Education. Mana ia o nawo mai tamaiti mamal malama tamaiti. Lea le me wale no sava vali o matu e laso nei. Sava vali leanga ele o fea, ma le o launga tasia, ma le o pāleni, le a oa o ina o le talafa asolopito o Maori, the wars between Maori and the Crown at the time. Feutanga inga i le vā o taitai o Maori, i le nawa i tau. Ma fita, fatasi ai, ma i la tau nao mai e roni whaife au, o ne misionale. Ma fesosoni ai i a Maori. Ia ma le tau wha liwina. O le treaty le po le te editi o Waitangi. Te editi o Waitangi. A toi tilo fo i le swinga ato the wording of the whole treaty. A wai whaatolu leina sui. Whaatolu leina sui. A whew se lau tolu lima. A whew se lau fast full. Ya a whew se lau fast full ma leono. Awa e whaitau nei fo i ma if you have some interest in the history of this country, because this country does not have a written constitution. Le whawai o le tunu ule nei o New Zealand. Ele ai sona whawai tusia pei o Samoa male tō whāna iai i o tātou waunga ta māma mātua. Ia tusi le whawai, tusi lalo. Tātou o malolonga o leo toi 3 minute tale tu la elima. Ia, wā tātou whaasilasilanga whapisnisi o tātou telefou i wai whanua katasi ai ma le tātou malo whaaloangia Matt Luatua pe a te ale tu la elima. Territory
Atal fatu se whapoponga o tala mea tunu ma maumale Pasifika a le radio Samoa mole amatanga o le nei vai aso. E momo atu i se tala mai Ukraine, le ua whaatanga le presidente o Amerika o iei nei Joe Biden, le whaongaina i Ukraine o a upenga alualu mamau po long range weapons i te tonu o Lucia, pe ona whaelo mai anisi o sui ma le malo o Amerika i le CNN. O le sofo i le awa li putia tau nua tuai isi fita a kōrea i mātū e whesoasoani le fita a Lucia i le taua lava lea mai Ukraine. E mai ua toititi di masfulu wafe fita a Lucia wa aveane le tu i saute o le atunu u leo fita wa ina e lata tu iai ma le fita a Ukraine. O au penga la iu whaatanga nei e Amerika lona whaonga ina, wa fuafua e whaonga i le whaitua Kursk, vai mai le lipo te le fuafuanga ina ia whesoasoani i a Ukraine, e tau fi mau pēr le whaitu lea i le umie ma whai ai. E whaita wafi fita ko rea i mātu wa aveane i le whaitu lea e whesoasoani i a Lucia. O le whai unga i le temi wasola, na tau fi ai Amerika le whaonga i Ukraine o i tu ai ngā mea tauia, ona o le popolenga nei whaatetele ai le bevesi, peita ila o lea ua tuuane le whaatangana. O a upenga e pe ona ta uolo a veane mai Amerika, ma ua tele taimi ua whai ei whaamatalanga le presidente Pilifidia wa iei nei o Donald Trump, ana whaapea o ia lea sa tai au le vai tau na amata ai le taua a Ukraine ma Lucia, e le tai tau nuu se atulanga. Mai Israelu wa whailua mai o le so upua Hezbollah o Mohammed Afif, ua whasiotia i se ospainga Israelu na whai ei Beirut i le asona nafi. Whai mai ua au tau sanga o Avea Afif ma whautua i le taisa i ei taluai o le Hezbollah o na San Nasrallah, ma o ia fwisa Avea matangata e wheso o tai uma iei whaasaralaunga a le Hezbollah talu mai le lua whesa furufaa. Wha mauria mai la le kulupu lea wha mtalanga, ma ua whaaria o iyo se tai longa i tūlanga tau whaasaralaunga. Wa mai sa iei Afif i le ofisa au tū o le Hezbollah i le teimi le ospa inga mamali wai. I le iei se lapta inga e anga i se mai nisi mai le no fuanga lea i le teimi na whai ai le ospa inga mai toa wha isi tangata na maari liu whaatisi ai. Ua whaeloa foi o le Hamas le isi kulupu ua wha o atu wha mai senga i le maliu o Afif a wha awa wai pea ospa inga Israelu. Whai mai o le teimi nei ilo e le Hezbollah se fuafuanga na tuwane a Amerika ma Israelu anga i le whainga maloa le panona, pei tailai le mai loa pe o le ase a fianga o le aiai lea iloilonga ina ua maua ia le tala i le fasiotia o se tasi o lātou teitai. Mai le Pasifika i fiti ma Vanuatu, le ua whaalau loa loa ia le pālimi o fiti Siti Veni Rampuka, le Foreign Policy White Paper lo nā tunuu, ma le whaamtalanga o le apiso soani lea i le tunuu i lu i tau mai nisi o whainga whainga tā mai atunu i whafo. Whai mai Rampuka i tala mai le Pasifika, o le pepa le ua whaalau loa nei e whaamatala i le vaai a fiti i ate i lava, ma pe whapewhea o no fuinatu o ia i le community whaavau malo. O lo whaatulanga nei whainga whaavai le malo i tūlanga tau le vai whafo e peo launa ia o le whaalau iloa o le Ocean of Peace o se tasi leo sao tāua o fiti i le saunga le mū ma le file mū o na tua oi e meise le tūlangi le Pasifika le Indo-Pacific region. Wa ta Rampuka o le pepa lea e whaamautu wai le tūlanga tonu o fiti ma whaamautu wai o mea uma o lo whaatino i whainga whaavai whaava malo e ta tau lava na mua whaailoa i le ainga wha Pasifika. Lona winga o se pepa o whaatulanga nei whainga whaavai a fiti i tūlanga whaavau malo e mei se foi ilo na lava loto i whale. O Vanuatu foi leisi atunu o whaalau loa lana lua i whainga whaavau malo e 5 lua i tūlau o le pepa o whaatulanga nei foi vaenga tāua e wha o lo ave i eile whaataua lea foi atunu a waleanga i luma. Ta uele li poti finangalo whaario nisi e tele le to mai mata upu whai o malo, whai mai o nisuinga o le a whai e Trump i whainga whaavai malo a Amerika e ono yeini a whianga le Pasifika e mai se le tūtau whi whaatawa inga, puipuinga, ma mata upu whaapolo kiki. Mai New Caledonia,
E fōringa mai ua whaawau peo na whea ngai malu I tau le vaenga o lo whinau mo le tuto atasi o le atunuu, le Pro-Independence Movement, ina ua lipotia le wholawholanga mai nisi o na sui au tua to alua, o le aanga I ese mai le kulupu lea I le mai au ve singa na tura I mai, I le atunuu I le ono masina taluai. Pai mai le Radio New Zealand o le to alua ua whaila la wholawholanga, e ato I le to awha o le ato sa wha au tu I le nei kulupu, ma ua vaia le tele o whonu tanga ma le au tu stala ua whaia, ua so o lava le wha nuina, e mei se isi fo I kulupu e lango le tuto atasi o New Caledonia. O le Kanak Socialist National Liberation Front, po o le FLNKS, o lato wia lo tu whaatsia le whinau lea mo le tuto atasi o le tunu mai Awharani. Pei taila le stofi taruai na whaeroa I le isi vaenga le uwha ingoa o le UPM, le Progressist Union in Melanesia, lo lato wanga I ese mai ma le whaamaru lea le FLNKS se e se isi whaalinga. O le isi la kulupu e whaingoa le palika, e lei awai fo I le whonutanga sa whaia, ma whaeroa fo I le anga I ese mo le teminei. O la whewsela walu whana whaatuina I le FLNKS, I le teimia o bebesi fo I le atunu I lona lavalo toi whale, ma lo whaawau peona whinau mo le tuto atasi o New Caledonia. Mo le teminei whai mea lo tau mawhai pesui o le au whaitu la whono mai wharani, e toi whaatu langa le whaawau wina o tala noa ngai whaatatau, I le lumana I o le atunu, au le I o atu ia mate o le tausanga fau. O ni nei vai aso o ilumo le awhai aita le noanga whaapolkiki e tāua tele, mo New Caledonia pe o le atuto atasi, pe tū mau pea o se vahenga o le atunu o Wharani. Ma le tala mulimuli mai le atukuki ma Australia, wa sainia se maria ngā le malo o le atukuki ma Australia, whaatangai tangata le atukuki e toe fo'i o lato atunu e li taia, ma toe transfer atu iai pe ave iai a lato tupe sa te wina I le supa I Australia, e tu wina I le Cook Islands National Superannuation Fund. O le minsta o le vai whafoma whamalanga inga le atukuki o Tingika Elikana, sa iei isini le vai astaruai mo le saini o le amarianga, ma le minsta langolango o unanga tautupe Australia, Stephen Jones. O le amarianga wa whaatangai le whaingo whiona whi avea I o ia tupe teu I le pāwa tunu e lua. Pa mai Jones o le ama waise whesosoani mō tangata o le atukuki e toe fia fo I lo lato tunu e li tai ai, e me se fo I mō tangata Australia iei ngā luenga I whai le atukuki. Ta ua le awhaatanga I fo na lafo mai le tukuki tupe teu, anisi mai lea tunu e malanga ane manofo mau I Australia. O le tali atu lea Australia lana tutuunga na whaia, ma le tukuki le Australia o a Tūmanava Partnership, ina ia sila I aua le whaafaingo fia iso o tanga, ma whaamalo si aile mawhitanga atunu e lua. O whaatino lea malienga ina ua mai anisi o suinga sa whaia I tū la whono, a atunu umai lua, e ma whaia I una whaatino ia suinga le lei. Tala ia le Radio Samoa mai atunu e whafo ma le Pasifika mo le nei fu iaso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Toi whatalofa I atu oe mo le nganga whiwhia mo le nganga whaafitai una ua nganga e fo I o Faiva o le atunuu, ia o Faiva tāpua ia e a e fo I male manuia. O le ua mafuta mai ia le talenga ya tungsia Pio Wilson o le lipule o le tātou whale tāwale. Le Omega Cars I nai papa toi. Whatalofa ma le ngang whaafitai wa mua le avanoa ya ma te hei tā tala noa I foi I le nāwha I ungo le vai asu ya e maisa o le amatanga o ngā luenga o tiute ma Faiva o Samoa le so malon sa fu manuia tungsia. Ya lang le ma sa fu manuia la wa fionga le atawa. Kai ma mo foi e tawata I fa malo foi to tu atunu da wasionga ya e an de sito lama ia fa malo yo fai malo filima foi nei aso e to ina tato po to ina tato atunu ela le to khala me fa tatia le vedi Samoa ia kana I fo Faiva ia ta fa pe amata ona fa I fo foi ia le ya foi le la aso la to ia ile mai mania o te au mga luenga alo filima na malu la atunu ele nei aso ia di inga la fa fo ia te asa malo se fu mandia le atawa malo lava fa tai fo inga luenga sa fatino sa o vala o tu lesto na e o fa si o pisi fa tai fo I mole longo mai o le nae fa solo au kon kalate saini ia ma fa vano ai fo le taimi mo le tapolo kalame ia fa moe sa manuia le fa ungo le vai aso ia ma o fia fo tangata no wa fa matu watu o lato ta vale ave ese atu malotoa ia ia sa le la bal sa no ngale ato e te nani le nga le so tona nga bana au mai foi le sunga ya tia I
Lo suna te tia le so Riley ya le Mose Martin o fa te tia alo yo Faiva mi pro kalami fai sina pisi o lo fi me fo la tunu ia mana mienta le le o to tele o ta pena fo le fio ia siasi ai ngai lo mai o lunga e to tele ai no ta pena fo le yo e ken fo le ken ia te to lu fo nei ai nga la fama mai lo mai lo i fe so i hasty banga la ia la te mamau i tua to no foanga mana mira mi fo we try ia le na number 1 mat ni ta to faltava le lalanga le mo se ta so ta inga la so to na ia le ato talo fai ia malo fa tai tu isi mea ia ai fatino ona e malanga mamau mai ia clients na ia mane fo ave ele priority mo le first fo le fa mua ina ia fati ai ona fa si mau telefo la to ia am tango le nei tau sang o nei vai aso le asebe o tilo nisi o fa pito o lo anga ia le to fai le fio le pule ia ta fa to foi por sau no anga matango fia le atua ia le mea le tasi fa petai le to e mana tua nei ta fa sala launga ma to e minuto le lima fa pe oi fa pe kai la le la mo so wa no e ka te paso ai le to le so de mo sta mata na fa e lua foi piki up tu sa la so tofi so fa raile so to na ia ma piki up manga me tanga tali ya to bol mena ye pe wa to se la foi lu wa tu ele sa palai ia o ma me fa ta wa tanga tali ya to madi tai le tele pa foi la ia ba utal tonu fo ile ngata ngale le sa palai ale tato fa le ta vale lo ia fo i se warehouse lo ma fai ona fa atumu mai ia ta vale da o fa tau tangata ia sa le level tau no anga le tau ia ngai tolu ta to storage ta si me balele no i really tolu to atu me sa ele ta to fali dia le la mo si pile si me phone fali dia au fa mana le to ile e fali le to atu e fai ma storage ta pe nei ta bale ma ta mai so ma store ia ma fa solo mai ia e tala fai taua pia ele tema tiba lo meka kas mea tau piki apule a tau e latu le si lot o tau mai foi le si lot ale a tau madi ele malo faftan la taimi e tapuli ai ia ngaluenga ma tawalunga ia tiutu le yaso ia e tapuni leono ia tu se fullo lima sola tau si el fale le a tau ono le manu fol tata ma fa yo lo fa tu fo I la fiore le pule manu mai manu lu le fiafi la to via ia e tama to mai ele a fo ia fe amanga venga le via o mea fa la longa ia le to ma di la yo e pule ya ta ia a fa yo le a mai le ta telefoni ma le ta tuatus ia le ngala ta tai le nitu la le le fiafi le atoa ia se te mi osola Samoa o mai ona fola la finga le atoa le fala yo e fo I fa felo le mamalu le atnulia ta tona sia le fatalo fala le sia le nitu la le fiafi malu se sumba se o atnu na fa mana tu la ba pa io Samoa to se la sene o si slice o fo le ni la sene o pa I ta vale ia le o te le ava no leo te lela ba no ai fo e fai ta vale tu sala ba pele so la si me po me ia ise chau bele to le passport e fo e fai mai ti e fai elo tal sanga yo ni si tu danga te le trade in e man fai no ma tu trade in fa cash le trade in ba le cash la trade in no wow ye pe fa nga fo e me la ta volta vale pe la batala tong sia ya tau la ngai mo fa mla manta vale a wote po polish o wat pele na mo Samoa e fitu ngai la mata o ta sa fora si le tau ta vale dai lu fa malama e tai tu sa te ma o la lo i foi le fitu e inga lunga ma ke ti pa e mo funge ma fo le lunga le lu online ma tau ta vale le ya pe ya ta mo fi la ti ta ta vale ai wilia ai ma fa yantu tu ngai tau ta vale to e mai ti la lo ya pa fo la vola le ya fo la mo pumo disi tu langa tau ta vale ya tele o ta vale fa la tu finingo piki apu o bands o tato loli o SUV la po SUV fio lolo hybrid cars tamal el kisses tamal la itimo alum fana wa mai anga onga o amata la to nga luenga e fa pe fos po kamo planga tar bo au ngalo na wa pe di masala tala e do ha se fio tato piki apus
ai afe lima selau tala a fo e tau tatou fi so se tabale manatua e mamia o tatou tau ainga nei mamia oe mamia foi tatou tau ainga Samoa e mo tatou tau ainga Samoa e lima selau tala e whaile la tofa tonga nisi tulanga manatua le tolu tau sanga le matava e fuelo sa le stalaina la tabale tolu tau sanga o le moan le fitness e tolu tau sanga bai lai Samoa yo e se singa tabale e tolu foi tau sanga ga le se mete no pule lo sa pa wal me fokus o sto nginga tabale ai ba ai tong sia la asita au tau tong sumai tala mai au ele lua se lau Kevin Strai man ka lua se lau Kevin Strai po papa toi pa pinga ba amal tatu landline ole oiva lua fitu lima balu te lua oiva lua fitu lima balu te lua ya te fun fe ve tong sia ole olua tasi pa pituano lima fatasi olua tasi pa pituano lima fatasi manu te la fa songa Samoa ya manu le tu fa ba filima le atawa mo la tu finangalo ya wa la tu tuino tatu nu wa matem nei pa to fa tu fu te lo so le atawa fa te tele fa so foi ya malol nga lui il ndau fa foga le tu fa tal doga foi bale li pule o le tato fa le tavale le omega cars le to fa tung sia Pio Wilson ya male omega cars te bawe le telefoni o lua tasi fa fitu te wafonga fa fitu ono lima fatas ya pol numero fo o le ofisa lua fitu lima valu tasi lua pole anga i le lua salau Cavendish Drive i nai papa totoi o le ua lua sful minutu mo te ele tu lai lima ya ai tau nu ulo foi fato a se i lunga ka filima o le tavale malesa o le afionga ila umalo fa longia. Yeah, I always look forward to catching up with my dear brother Matt Luatua from Advice for Life. My brother, I hope you had a weekend, a beautiful weekend. The weather was fantastic. So how are you? Welcome to the show. Alo lava sui fuman wia o fionga savea. Ia va ftai lava mo lava ngoa. Yo kalame le ni mka o puta wo fo ia. Ma rede la, ia tu me uma. Yeah. I'm well, Manguia, I'm good. Malosi, I feel good. I'm looking forward to the summer. Yoi. Umia so mafana fana. Yes. I see me vole le ta le weatherman. The weatherman says it's going to rain and it's going to a bit of this and that and gusty. I saw ele ayari ele amanki mo va pe kala pero ele. The tala le tau le amoine. Ai sa o le lele weatherman ga. Yo. Yeah, I malo fa tai mo ngal wenga le le. Za fa bo mo sa mon real weekend but we full sa pati le so na fi fa pe na fo ia tau nei. Ya ole wata amtalia le so ngafua. Ya o me masani lava. How are the people, with their feedbacks? They call you, and are people getting the message that we're putting out there? Yes, they're definitely getting the message. A couple of people ringing, thinking, or ole finance broker, look after more loans. So I just explained to them, hey, it's insurance. I think when they hear a title financial advisor, he must do loans. So I just point them in the right direction. But most people insurance, which is good. And so that's the feedback. Yeah. E mana ia le mele de tatala no ai fo le pe atu fatasi e tangata o se fale fainga luenga mo moli fatasi i luma o le pulenga ma board of directors yes. Tilo ai fo i le vele na o le pui o tangata whainga luenga. Whata waina tangata whainga luenga e le pūlenga. Ma utelo fo i, those people will turn and be loyal, workers and employees to their, their superiors because of they've been looked after. So how can a group like that use the health scheme to benefit tangata tōtele? Yes. So the employment benefit scheme, very taua within the company, le health insurance or medical insurance.
This type of insurance, I pay for my clients because if I sing it covers you for ko'oko, it covers you for surgery, for specialists. The good thing is you don't wait in the waiting queue. Yeah. Hey, Whaongale Hospital, Miramoa Hospital, or Waitakere Auckland Hospital is for free for us, New Zealanders, but one me umi de liver whakali. A kōrkau sanga le whakali for your ko'oko or your specialist or referral. So the benefit of the employment group health scheme, if you go through your company, your employer, and your the committee, the boss pays for it, and then it's for free for staff. And the private hospital, when a doctor for mai says you need to have a ko'oko, you need to get to see the specialist, it's straight away for a year or two. And because it's gone it's covered by the company. Churches as well, as long as the Galicia, the Kiakongo, the Komiki, or Whawhiao agrees to pay for it for their churches, then the whole church can have the benefit of this group scheme as well, where if they need to have a surgery, ko'oko, see a specialist, it's all for free, despite any ngase or the mamafa of the kangaka, there's no criteria, it's all automatic. And so it's very ta'ua, the scheme, but not many people in Malama CDFIA, the group health scheme there. So it's good for me to educate our Mesiaka ko Samoa about taking advantage of this group health scheme through your company or through your local Kalesia to get it done for free. Yes. There's a group of people that can be beneficial from those kind of deals. Tātala no e fōi lesi vai tau. A wā tātou te lei lore me tupu ia I tātou po se mai whawhose po la vea whawhose I sta vale au lei lau mo kesi. E tau lava o na tūtū mamau ai ia le whautanga. I sina tupe e pui ai o e mai le tutongi ino le mo kesi le a te ua muta whawhose iona e toenga lue. Ona ua e manu opo ua ngāsanga se fōi. Right, Vasili, yes, very ta'ua. Kere ka ngaka le silifia le mortgage protection lea. If I pay al ngaka ia ukaulia le loan, they went through a mortgage broker, for example, a mortgage broker le masangi network ma'u in South Auckland. He gets a lot of clients in their first home. Their Kiwi Saver, kaulia their mortgage, and then he brings the customer to me. So le leo junior inga is very popular out south. And a lot of the customers, when I go and see them, mortgage repayment, if I pay, house insurance. Because if I pay, the house insurance is the only thing when you get a mortgage. But the thing is, if I off work, because now you are not working. And so you see 1 payment, 2, 3, 4 payments. So the bank filed fale. So like you said, savia ta'ua to pui the mokesi repayments. For me, I put in place the mele called mortgage insurance protection. Yeah. It covers the mokesi amount masinga uma. Let's say, for example, mokesi payments e kolu afe masinga. Then I will cover kolu afe every month for when something happens for Fosei and you can't work for more than 2 months. Who pays the mortgage? The mortgage insurance protection carries on. Kokongil mortgage, you don't have to worry. You're at home for a few months, but the insurance protection pays the mortgage. That way, the bank if very taua to protect these mortgage repayments when you have a mortgage. So that's how critical it is. In the next 5 minutes or so, you know. Insurance. O ai nisi o company insurance o o tō ngā lulue that will fit the narrative of this person and this person. So
what I do is I work with lima insurance companies that I work with, one of the top 5. And so, for example, the names of Chubb Life used to be Cigna, Fidelity, New Zealand owned, Astron, again, AIA, and Partners Life. So those are one of the top 5 insurance companies. And a lot of jobbers, when I meet them for the first meeting and the second meeting, I then determine ulare company that gives the best rating, that gives the best price, that's the best fit for my customer. And piki the insurance company that I feel based on my analysis and my report that this company here is the one that's better out of the 5. And then I whamakala to the clients why I chose this company and not that other company. And then, so yeah, those are one of the top 5 companies in New Zealand, because when they come to me, they don't know who to go to. Should they go to their bank? Should they go here? Should they go there? The problem is, if you go straight to your bank, that is saying it away. But then after that, the bank will just forget about you. And then when you go back and facility ask questions about the policy and this, you won't get the same person because the bank's too busy. They want a new person every time. But my service, I'll always be there for you from the beginning, amakanga, to the end. Right up until a claim time. And so that's my service, to pick the right insurance cover, the right insurance company, to fit my clients' needs. Ali Savia. And affordable too. And affordable is a very taua component there. Yeah. You've established a relationship with a client, somebody new, and carry out the conversation. Lale umi e te lua whenua I pēr malaman mata upulea a o le io o le teimi e saini ai le kon kalate ma le policy. So last week, after our prokolame last week, Vini Medisi, come Samoa, that he remembered me because I used to go into the Pack and Save to do the Kiwi Savers in my previous job. So so he rang me and then going gate. So we went and met today. And so the first meeting is just what we call fact find, for me to gather the information, understand his goals, his cover, what he wants, or the first meeting up. And then I give my disclosure statement, explain my disclaimer and everything. And then I go away and then I start my report and my statement of advice. That can take maybe kasid vaiaso, sometimes a lual vaiaso, because I have to get it checked with my compliance manager. And then once I got their report, I then really the client again and say, yep, I'm ready to see you for a second meeting. Makalola second meeting, maybe a week or 2 later, go back to their house, and then I present report the customer and show them everything that I recommend. Life insurance, for example, life insurance, $200,000 that pays the funeral, that pays the loans, then money left for the wife, and then trauma insurance for maingasi if you get a cancer or heart attack, it pays out for penga or mortgage protection. So I show them all my recommendation on the second meeting. And then if they're happy, and then they see the price, and if I'm happy with the price, if not, then I tailor it down and reduce it to fit their budget. And then once they are feel with that, I then start the medical application right there and then with the insurance company that I chose for them. And then we do the questions, and then we submit it to that company. And then we can whakalia for that company to assess that application. That can take another week or 2. And then they will maybe check the formalities, doctors, send the nurse there to do some blood tests. And then Mawarul Kongur Insurance Company, hopefully Karosia, if I may, yes, because it's all based on your health, your age, height and weight. And then after that, they will make a decision. And if it's approved, and then I ring my client again, and then I go for a third and final meeting to go over everything again and make sure they understand everything properly. So yeah, about Golu meetings, it's not one quick thing. It takes time. It's proper advice process.
Because all this negotiation is to make him, educate him, Yes. make him understand and make him earn your trust. In the That's it. Yes. To create that relationship. Au whafonga mai tātou tunu, numera le masani o no tō wala au mai ai e sa ili mai ia leu so ia Matt lua tua, o ia o se li fau tua, mō lau soifua, mau tupe maua, ia mau tupe teu, ia mō le insure, ma mea whapena e pui ai, ia le peimeni o le mō kesi, wa isi lava mau whalawe, ia le soifua malolo ina ma le insurance. Matt lua tua, financial advisor for advice for life. Yes. O le tuatusi, o yo le tātou telefoni, o lua fitu, valu tolu wiva, tasi fitu, tasi wha. Malo. So e whafonga mai, numero na o lua fitu, valu tolu wiva, tasi fitu, tasi wha. Yeah, well, my brother, thank you so much for our conversation. And I'm sure somebody is taking it in and look at it and listen to it and replay. Au ai whaina o tangata to e tāle tā, wapea ai, e tā ua tele le mea lea, mole pui puinga o I tātou. Tātou mea sina, o tātou mea tō tino, mo tātou wola, mo lo tātou ainga. Final words from you, my brother. Lo whawhitai lava sa vea ia, mamori atu le whawhitai ma le whamalo I lo tōpa ia, ma le mamalu Samoa, I o tō whawhifonga I lo pokalame le ni aso, ma lo whawhitai, ma lo no sai, ma lo tapuai, whanuia le atua, ti ute ma Faiva I le ni aso. Ia, soifua, tai lava sa vea. Tele lava Matt, manuia foi o Faiva, manuia le ainga mga luenga, ai wha soifua ia. Until next time, we'll catch up with the brother, Matt Luatua, le teimi masani le nei, I lea fo I vai aso, te tai mo mori atu e le soifua, ngā lue le soifua tautua, ma le soifua au auna, o le uso ia Matt Luatua, ia e moise foi o le whaafonga tāpua I ale atunu. Tātou osin tabai malolonga, tātou fo I mai, ka kokoi bang bang, ina uanga Gagaifo Faiva o Samoa, I le nei aso. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O e sauni malanga I Samoa, ma le tua loala moana rentals o lo o maua ai so se tu ai ngā taavale mautotongi, mo so se mana onga. E mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whale olo, po le tātou ofisa au tu I ala fua. Pe momoni anto fo I le whale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o iai le insurance cover e te fili mai iai. Nei tupu se whaalawe ai o lo o iai le wha mama avenga, ma le pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou paanga le Pacific Easy, I le o valu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. O le vitua o lele ma le vituta I ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le olua tasi o no valu fitu lua tolu o.
tolu amo. Hello? Mom?
lo fue fari lu mai paika te ma o ye e masami ya sore apa maso le pangi e ringa o se fia e te mo ringa ila langi o le mafu ang le nga o fari o ko winga le anga te ma o ye e masangi ya so so wai le masa a wa a fa e pui ringa o se fu kausanga e le kala i o ke fa a wa le ayo nganga o ma kifa kalia a tele o kupe fia kalia le manguia kalia le mafakia a le o va ya ku a le ma e saumia beli lo mare mama te kolo le manguia. Ia, toi whatalofa ia te oe le nei fo ia o uli o le asonga fua, a matanga o ngā luenga o i tūte ma Faiva ala Filipo le atu nuk mālo ngā lue, mālo fo i le tau watai, mālo le ono sai, whaatotoa a fo i ngā luenga. O tau fo i lunga o le ala tele, o le au ave taxi, au ave upa, o le au ave loli, au ave courier, ia o le au ave pas, ia whapena fo i, ia mai lātou o loo a whaafoeina ia ta'wal ia meo nofo afi, trains. A wai tō tele tama whanau o lea tunu ue ngā lulu e fo i lea, tō mai whaapitoa. O le whaangai o ina o meo o nofo afi o lea tunu, train drivers. There no gas station por. O ia maro foi mo la to nga lulu I gas stations mo me to fo ia. Le afionga le tole fo le fascina. Reverend Larry Tupai Lavia. Ya o ia le na o stasi fo o tamali. O le leifo lo na tamao ainga a wai se fulu ma le lua, se fulu ma le fa pamu. Pampensini o le Z gas stations. Ia o loo faa tautaia fo i lea tamari i o lea tunu. Ma o ia fo i o lea ampasa. Faa uina, o mai ona faa tautoina i le parliament o le mauta faa masino i Samoa. O le ampasa le na mo tupulanga ma tamaiti sulufai. Tamaiti fo i uanga lea ngaina o lātu ainga mo lātu matua. Ia le fo ua whamri nai le fionga I ato le foa. Reverend Larry Tupai Lavea. I le nāta whinga. Na ia mawhai o na tūsia ni tū la fono. Na ia ngā lulu e whatasi le community e kālesia o ainga ma tangata lau tele. Ina ia pui le saonga le mū o tātou whanau. I lo tātou o tunu pele Samoa. Ia sisila ye. O le o masina u malava e malanga ia le fionga I le ampasa o tamaiti sulfai I Samoa. E ave containers. Ia o tutono na containers o lo vatu ai o lau o no foa mo le potua onga. O mea ta alo. O whaamalu. O ie afu. O palani keke. O ofu ma lava. Te le I o le ngā ruenga, a lea foi te mali, ia, o alo ia whasino I le tina ia anti-selepa, whape foi le ftelenga ia tupai. Le tupunga mai ai ia uso la iti foi ie pepese le whaingo nei o le at ease. O te loe se teimi ia, fa tuele sunga la ule su ma se pese le at ease e mo moli e tuia lo fanga ma fa bianga foi I le pa ia maulunga o le atunu o le uanga ngai fo la tu Faiva I le nei a uli ia matatu o e mo moli fa le lei o I lo tu ainga to es fulma le 5 minute o na tale o le tu laono aso lulu o le vai aso nei o se aso fa pitoa lea I le tala fa solo pito o Samoa malana maftanga male fefa awa inga male malo nei o New Zealand pea no foi atu le tele o taimi o sola o le tātou tala fa solo pito le tātou maftanga ma New Zealand e se tala le lei our history and relationship with New Zealand as a colonizer of Samoa for many years the history is not good at all. The narrative is bad. The story is bad. As bad as could get.
Ia ai tātou te ono sa I lava. E ono sa I lava Samoa ono le tiltilo I le tātou tamao ainga. Ono sa I fo I Samoa. Ono tātou te, e mo I wa tātou tūtō tas. I le whainga tonu lava ia mo I tātou. E pū lea ma whaatau tei ai o tātou tangata. Ai te le lava lo tātou whaalango-lango. Lo tātou whaalango-lango I a New Zealand ma Australia. Maisi atunu o le lalangi. E whapena umalava atunu. I le ia se atunu e ta ua e tūtotas. Ai, e ola noa e lava I alona tamau ai ngai whalangolango I ai. Ai I lo utalitonunga. E o mai lava I le taimile nei. E mo I ua tātou tūtotas. Ai o lo iai lava tu la fono ma winga o atunu nei. E ala I le wha tuina o ni alato tu la fono. O ni tu la fono lea e mawhai ona o whapea e whailonga tangata. Ma mawhai e foi ona o whapea atu. O lo o whaawau pea ona tātou wola I se o langa kolone. Ona ua uma atu o le tātou tūtotas a o tu la fono o lo o whaia. O lo o wha I loa mai ai, mātangi ai. Le wha wau pea. Ona tātou wola kolone ono nei tu la fono. Nei tu la fono. Now here's what I'm saying. Although we are now an independent sovereign nation, we have been colonized over and over and over again through new liberalism policies and laws. O mōle bingo le talana. O iai pēr tu la fono, le ngatelena, tu la fono le immigration services. Tu la fono o le sitseni. Tu la fono o fe whaatawa inga. Tu la fono o le quota system. And the reason why there is so much and a huge backlog of the number that has not been achieved every year. Nā leo wingo le nā upu. Tu la fono I alo wha wauai ona a ve I tātou o ni tangata kolone pea ono o mafau whaunga. O tu la fono o lo wha atatia mai tātou te mulimuli tai ai. Ia na tātou safa I ala ia lea wha le mafau whau. We are mentally have suffered through these liberalism and new ideas. Ati tilo I se whate te ingo le quota. Lea wa se ilo ingo le quota. Wa manuia. Alale me e tupu. E te whiu su se pepa whaingaruenga. Ai sea. Lea nga foi o lo o tau fie le tu la fono. Ma ia inga o le tu la fono. O lau whai business. Le ma whai ai o na tui natu se pepa whaingaruenga I ate oe. Ma se bank statement a lea matangaruenga po o lea whaingaruenga po o lea company. E wha lawi loa I fua a lato tupe maua. Ma lato tupe whaalu. O lato tupe whaasili. Ma lato polofiti e maua I lea taimi ma lea taimi o tau sanga. So you see where I'm getting at. I le ai a se mea le lei. O ta oto mai ai I le whainga wōlea. A tu tilo fo ai I lea whainga wō. E malo si atu le tu la fono nai lo o le whainga o se whiutanga inga. Ina ialo ia ai le tu la fono. O le tu la fono le whainga wō. There is a special relationship between us and New Zealand government. Ele si. Lea te tala le tātou leina steibi. O ani le ngono ia te oe. A o tātou fōfō watu. I le lafo lea o lua whale mana ua tū nei. Ua toe o se anga. O na whaafonga leo Samoa ua whaatū le lafo. Ma tu watu le fasili.
i le maota. Pe o le a whaita wina, ma langolango wina, le tō lau launga whaatolu, o le pili tau whaofi, ma le teu teunga. O le Citizeni New Zealand o tangata Samoa i le asolulu a sau nei. I le palemene o New Zealand malona mau te whono. O sau noa i ai. Ma fina ngalo i ai, sau noa mai i le ioi. O au ese ai, whaeloa mai pea i le ai. Tolu fitu, tasi lima iwa tolu. Tolu fitu, tasi lima iwa tolu. Toe alu lo mawhau i tua i le lua se fulu mon tupu tau sanga wa tuana i atu. Tolu se fulu tau sanga, fas fulu tau sanga. Amata mai le awhewa se lau valu se fulu ma le lua. Awa o le tali fo i lea e tali mai ei New Zealand. Look, we had given you the opportunity. Na mātou tu i nātu i ate utou. Le whaamanuianga ma lea i atau. To come forward, and whoever was in New Zealand at the time in 1982, since the 14th of September, o mai, a stamp o tau no for mau ma veo tau on tangata anu. E whaita wafe mafe sa mua na whaamnui nai le nā fo i whaamnuianga. O le lava lae tanga i masilsila New Zealand. Ae. We did well with you. We did justice to you and with you. I tangata umaia. Leia na nofo mau le aso sfuma le whao se te maafew se lau valu sfuma le lua. Talo whai. Na o tangata na sa iai to tonu o lau whanua me ele o New Zealand atoa. Na lato mawaina le whaamnianga le nao. Oisi lola ia i tua mai. Lea na i Samoa. Man tua la oisi tangata ia le i whananau le teimi le nao. They were born earlier in the 1960s and the 1970s, even in the 1980s. Na mua umai. O tangata na malanga mai Samoa e asiasi mata whao mai, ai whaalongo le news na o saoa i teile. Ile immigration, whaila ma pepa, o omi malino whamau. Lea lava la o loo ao ngā ia i lato. Throughout the years, from time to time, they have used that opportunity to have a stamp to endorse their permanent residency permit, as well as applying for citizenship and travel with the New Zealand passport and the protection, because they have been naturalized as New Zealand citizens. Au lea la whatoa tātou toi maua le hawa noa le nā. 42 years later, ladies and gentlemen, friends and families all over the world. Au toi tō manatu iai. Wa pei lava o le tala i le aingo Israelu. Ina walu mose au mai. Nau le lua tau sanga i e siri e tuai. Le whata milumilonga o Samoa e New Zealand. Le u whasfuma lua. Ko tai pei o tau sanga i whasfulu. Lea na whata milumilo i e le tua. Lona ainga i le tonga vau. Lea la. Whata a matala mai. Matatala loa. Le tō whā i le tupu. So tō silisila i. O tupu ma fita ai kupito. Lena tātou nof polonga ai whapena fo i lainga o Israelu. La sila ngono i ate oi. I nei tau sanga e tele. O loo langona, ma loo a tali tonunga na oa. Au te mawhau whau alofa. Ia i lātou na lātou le mbaua le nei whaamrianga. Mai lātou fo i sa tātou whinau whatas i le nei lava mataupu. I le whās fulmon tuptau sanga wa tuana i atu. Wa whaamanawa i le tua a lātou ngā ruenga. Wa whai i langi le tuli ngā sia. Wa
Ta oto mai I tia sa. A o le lava vai whaili whinaunga. Le ala fo le nā, sa o manatu ai. E toso lo le pai I ele tua oilea. Wa lava lea. Wa lava I tātou, manai o tātou mātua na soifua mai. I le awhiu se lau luas fu ma le whāsi o I le asa momo Januari, awhiu se lau whāsi fu ma le iwa. Tātou ai lo le manu aulu. Tātia ese ia whanau ma whanau. Po ni suli e tupunga mai I sulu ngā titi o tangata nei. Tātou alolofa ma tuu awa noa loa I nai o tātou mātua. E lo o toi lava se teimi. O lea lava e whaifi na unga pe ana toi tuu I aisuli. Ai, ua pola pula la ngoto. Ia matau a fiafi le soifua. O lea whaia tuafi na unga. Ala e mo I ine I fua mafuri o tātou mātua I le lua. Tulou le whaafonga le uputo I a tau. Ioi. Le langi le nai le si le fia le anga o le Faiva o le tua. Ai mo le teminei tātou ono sa ia. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu le tānu mera. Ali ai lo fina ngalo le asa le ngona ia tu. Ita foi mai finau mai le tau pena finau ma aves masuli. Ia o lau ai ata tau le na. Ai o te tali malua tu fo I ate oe. Ma fa malu I lo fina ngalo. Ona ua au tasi I ai le ngona o tangata mo le nei teimi. Tātou woi le wala au, tālofa lava ba lolo soi fua manuia. Alof. Ia, sau no mai. Alo lava le. Sau koe lau fioga. Tālofa vai pua, alo le, tā puai. Alo foi le. O foga, lau fioga. O lea ua peua. O kako e le whatabo, o le o kako lunga o le nganga. E o I au. Dia lava. Ia, whapkai. Kaulanga I mele le. Ia, na goga foi le kaka whapkai a ke o kou. Kau mwhai o gei whaboi. Ia, leaka pe e baga I a foi kale le. Pea bai e whapisigoga. Le tiki kalako whapisigoga titi o laulang. Ia, lea wa bai wa pe wa. Wa e tere be wa iai. Ia, lea ka laga pega. A koe whikunga I be lea o leo si ka whaiga balo e lua. Dia la. E le whapea ka whaiga o giusida le be lea. Ile sikisegi. Lega ele protocol lega vaku sangue confilau I Samoa le la ele uga lea Dia la. Ia le la ko e kau fai aki ia o ke la ke be la o fa ga ule le fast food half time ia afua la ia kau saga ia se food o kau saga ba le food file fast food ia et food o kau saga le o la ke ia o i wale ki o bakua. Ya, o loa ele ko kele foi ki so kako o ko e ki bakua wa. Wa fe bol foi ga balaga ki so bakua. Monio. Ai ya o ga bo ki foi o. O so I fu bai bakua le vai kap. Ya, ta vea ele fai ki foi le fa kai le fio ga ya ngai. Ia la. Awa kasi ge ka mari inga ku ba lo sirbe nei. Kau whalongolongo sa nguanga ale fionga I kamai kairo ia a bisikota peteru. Le sa ia kongol palmenge o fai merang sa nguanga I vai kaimingi o le valu luanga langa I angai merni. Ngau a kwa ngai malo Samoa kaltanga I leo. E an ferme le sa kawanga fa o pele unga famisinga ia la ka mfai pe ia la afa ngai lenga ka makala ngol megni ia mo de fot fa kai de ka mari mar ko kelo la tunu la sa lang long fo la ko sai dia la ia e ui la vanga pe fo ngale ka ko kyo u por kus paiol o se malo fe vai ia ere ku mau
a se malo le fe vai e lo kas ia o le malo siga man malo kuma ia pela la kai ka ki daku ka lucia ia uri aku le fa boy braso le ia awa o kati fa boy pa bege ke o fa boy bai ka ko ia o ku braso le ia o vela ko ai ko su ia ka e o so fa pega lava Mole sila fia vai pua. Ia baguia fa boy. Ia mole sila fia vai pua. Ele o le vai aso lea, o le aso lulu nei. Le tatu te malanga ai nei lalo. Aina e fa fonga. I le matal noanga ma le fai pule o le national le sunga ia Honorable Greg Fleming. Le ana o mtua mi loa loma le lima muri ala alusi e fa ele ale me te le fa manuia mai loa o le nau e sila fio le pasia le pili ia le na ata e loa fa mai loa o mai tatou fia e sa o o le la pasia le pili ia no le nganga fa taile na ai moni au vai puam oi uma tamali i wa fa ilangi le fo longa o mai lava ia nai mai o le taimi le nei tatou tele to tau tus lima ioi ma fa pe o ina fai le mele fa fitai le tua sa fai uma o tatou sao i le nei fo i mata upo ia tarusi i ta oto mai na tatia i langotonu e ei seisi tae au seisi finaunga fa le tula fono mo suli o tangata ia au leo lo iai pea olo pea le protocol action a le talano mai ia fa pe fo le tatou family category im fai na tawala tuaia tatou talo sanga mo le lumana ia fafte tele lava manuia tele ne afiafi vai puang ia manuia lava koe ngal po club sa ia foi le au nanga ma le tautua i le tatou vau filifili ma le au malu manongi o le lolo a wale tatou por kalambe nga wale anga nuu tu mleanga malenga ngana Samoa ia to talo tatou leida lo mo le avanoa wa fo le fa fonga tapu mai le tunu fa talo fa tu malo le so fo mruia le tatou val au talo fa la sunsa vea ia le swafatina o swesa fa muli ia sauno ia ia o ele vea de vai ngale o le ko sanga fanga o le kasi va fa kasi ia ainga o le o ma sikse imse o ko lua male mafanga we o siksengi uma ia kusanga apalai male makusiksengi Samoa o ile mako mo foma Samoa nga o apalai mai mako residence mai Samoa yang asru kwale pe o e masinga ai vakule le pe painge o kalien makasanga ia ma mai lo se ko lu ngai ne umia fa masiksengi ya o fa penga mo fo mafanga we ko fa Madila. Sengi uma ya eu fui lá ma grandchildren. Sengi uma ngai nga fayama masru manga me ko kasia ni Samoa. Ya pe o kala ku nga fa malo fa skaile ku mo me umang samye o ko kamali ya wa yang isi e mul mai ya pe o kala nga o le yam si o ko kasia makamikila Samoa ma grandchild. La nga ufanga Samoa kama kiki ala ngala mo ia fanga ala isiksengi long kama le makama la yonga kama kiki yon mengala fula kom fai me yanga pepa ya o pe se kala ku ngai fa mangu yanga le ko yesi o wainga malo fafte ya wala ya se me ko ai vi ele ko kom fai ya fa sanga pele ko fa manguia mo fo fanga muli manguia ka ko kungo fa skai mo la mangoa ia fa taiti da ia lava le tu o lo o mafai onda fa tino ia nga wenga le lei ia me se fo ile fa tu la fonoi no le no fo nei mafai ia fa mduanga mo i tatou o le sitseni ma me fa pena fa talo fa tatou val au Alofa, malo se fu malvia le atawa nei tu la le uri. Ya, talofa lava malo se fu. Ya, fa malo se fu dia Samoa se o tu lupele ya le lava le fa longo mal to amal menino. Ona o tu fi fa sa o ya le sa fule to ino. Wai pua ile sa no mai le fa pe ono. O nai
ia mo si fiel tato tunu o le pilin to la langa i tuiono o le tamali i la tonga ia vi ele tu o le au tau nu mo o tato tunu e lo fa le tu ia Samoa le o tu fa ui mai le lo fo le tu nei tangata e tau le ale po tamali fo mai kukali ai le se le upule fa pe o anai le ai o la tona le ui fo nei tau mo fai e fai ni wali mdau puio mdau po tuiono o kukailin o iel nan se iel pili i to tonu el parlamento ni sila mo si fiel na tato no viela le tua o le o lungo nganga o le fo le tato o el pasina lon tolu le e manuelo sai ni o se tu la fono mo fai lona apply the other next day ia tato ma tu o mai to e mo si fiel na tato no ia fa ele ata mo le no mo tato tu sta pai foi lungo per ngalu le e mo terminei to mai manuia tili lava mo le finngalo ma le tofa o le o ia pe tato val au lungo leina talo fa balon se fu via ia fa kalo fa kula o fionga savea por o fionga foi le ata o mutar matua le o fast fulu sa sei fo mai vai poa fa kasi skingar nga o makui e fa lua fer fani al me savea fa kai le ku ai mai se ko nga luenga le o le sa fai le fongo sa o ai foi o tara ia e va ko fa kai nga pe fongo fam kala ko nga savea le ata o la o fiongo lo marngi we ia le sa wai le ia shokingar Samoa ia pe ol merga ia fa fe kai nga isi ia o fa kali mai a war ka ko siksen mo de ko fa kai mal fa malo ia va wa kula telefoni le ata wa fa tai fer fani wa vai o le fai pule lava lo i tu malo le no mua ile a fo ile fai tala mai ile fai ungo wo o ile pali mine ya anga ione ya ia se me te fina ngalo ina wo mono fai atu ile a fionga le fai pule a Greg Fleming e ilo anti so fai a fel fani na a ia se me mana o ai o se tupe fata o isa na sukafi fo ia ole na olo ia male tu fine ya Margarita e Patti ole fai lo tu si ni ole na a wa ole mel na le tu fatu nei o maota ma ofisa fai pule uma nei e o lava le national afi ia anga ia mo fata lofa ma se holo ma ta u ia le me te ia ala fo so langona o me te mana o ina ia fa le le ya tidi le tu malo ere tau na tato ele lava savea pa o me le fa kale ku ka ko fast por vaya so elia ia o ma ko foi lo que no mon que ia le na yo o te anga i wale ye le vala ulia o mai le auto fai pule mon que e se aso le vaya so le o te fa mautu ina loa o wafe tu lo piki o le ata o in wistati na Sauma paya ko sa ula le o mo sa ngia wale le fa mo le aso ia wale le fa taitina alo fa atu ia fa pega foi lo fion alo ke le que se vea manguia la kiuke sei foi fa tai mai le tato wala au lunga leina alo on sai mai se vea oi ke fa ta quale uso gaga ke le mai ake se le be fa foga le mai pu kali ga la kala le ga fa ya ia saunu o le be le ga ka wai aga o Samoa ele o ye e fa ku e aga se la ko ge pa begi o le ke mal la ba le o le fa pu le ga mai fe ga fa ku le la fo le le o pa ti ge pa begi mai la lo tonga ale wi ga fa kalaga o Samoa le ga fai mai e viskota peteru go wo ko ke le e balo Samoa le ia le fai u go fa bisigo ga le lo lagi taga o ko ya ga fai e de fe kawi le bele o fai ro wi ga ele o le ka ga fa bisigo lela fa sa o tu le wingo le mata upulea ole mele na va vatu e maldun mo sai dia ia Samoa
o se mea lena e whaafonga i lau tala e masana wa tusata tau ia tō whilau mo le la tō whainga malo le teimile nā. Tā ofi le pili lea se i aise tā o e whai ai ia se mea o se whaatala noanga ma lea tunu a toa a le whalawe lawe. O le tato penga lena watua i loa ma saidi whaatope ile mea. Ia o inala lena lai loa na tupu ai le vevesi ina ua whaatu atu le pili. Ai le taufia na ta oto mai ala ia lea le nā mese i o mai le lua afe ma le lua afe ma le tolu, lua afe ma le wha. Na pau le wha mnianga na maua e tātou le teimile nā. O le mea tau le residual policy, te ngata uma, wa ngā waa sa o omi i la tau ta ilua tausanga. Ai o le tausanga lea le tiane, le mtenei. Lea na toi tu uai le pili le tonu. Ana whaapea le se ia, tātou te le pisa o fo i whaapea. Ioi, e le mawhai a ona toi la ngā, le mata upu lea. Ia a o le a ao le tua lea na, ne ana te i ai le whaipule la lotonga lea. Ua toi sao fia mai ai ia le mata upu lea. Se manua whapene ia o lewa na oti le mata upu lea. The bill would have been killed a long time ago. Ia ai tō family ei lau tō whafo i le tō ina matua. Ai tātou whaawau pia. Iese si tātou wala au ina. Ia, whaatalo whatu, mālolo sa i fumanuia. Ka lopo lau sunga sa vea. Ia. Lei o lei sa vea o lau mori maua kupo ia o wao po i manko lei. Peka koa i ere lo. Ia. Whakorua ka koa lo i pasi na lo, mas koe inga leo mariu o ai kango. Ia. E ka kako moi o ila lo i whare mauri na lo ma. Ia, ka koa koa lo pāruanga o i koa pale menge vai kaiminga. Ia. Ia vele pulea ile. Lenga makoso ai miki kala i mo po ai o lo malulu. Ia sa. Ia si vai leo skoinga lo mariu ge yo. Longo. I le sa le kio. Lenga si vai lo ai po lenga kau pasa le ko le kio. Ia sa. O sa enka mai ia le fasa launga mala nas. Ia lenga kau pasa le kama. Ia vai gai ko ingo mat. Ia. Ya le pa kwa mo be yer ko muya pat kai lo ba wala ko le mo ba muya asa ka ko fa ko nga o lo ya la ko lo ya mo ka mo pa ngala wa ya ma di la fa te le lava le start of tatu le yo tu le vala to te le unite mama tina matua le mfai foi ona fa ngalo ina le tina ya te vanga kunwa yu tu pai ia le tamafu ia longo ua whailangi ia le wholaunga ia ai maise o le taita inga mai le awhionga i lalo li ia pulea i semi pulea o le tātou whono o le mata upu le ma le sitiseni lea baia le nā taimi o mai le taimi le nei o lea ua se i le matila ai a vea o le teitei whono o le tu pāo Samoa i le tai au Faiva i le mata upu le nei. Lona winga la, tātou te whawhiteia na mua mai i le sāwalinga. Ia mai lātou o lo o iai pēr i le teimi le nei. Ia ai tātou tuu i lumo le tua. Ina ia tātou maua le loto ngatasi. Ia ma everybody tried their bits and pieces. Tangata uma, a whailo lātou sao, po le fai mea ai, ia po le tufa vainu, po le alava, po le ma whakaupaki le awala, ma savari ma le awala. O tātou sao umana. We wa fai ilangi le fōlaunga, nisi wa mātutua o le toi mawhai ona toi o mai i whonutanga ma mea whapena, a o le fatu ma le loto, o lo o iai le anganga, taputapua i pēr mō Samoa, mō lātou Faiva. Ia, tala tātou leina, salo pe toi lua nei a tātou wala au ale ai, ia ole a whao wau, ia le tātou tala noanga, ia male wha soa foi, e tusa male ne yaso. O tilo atu i porokiki a Amerika, i le aso anafi anapō, manei le tai au. I le tōwhia ina, ole lo ia sili, a Donald Trump mo le mauta pai pai. Matt Gaze,
Au tau whaafonga la i le tangata. E swafa ia mad case e avea. Malo ia sili. Attorney General for the White House and jumps as administration. Au tau whaafonga i. Ina ua alia e tua inga i le whaipure lea. Ele ngata o le whaia o ni winga mata ngā i se teine i titi. O le wha o ngā whaasoli tu la fono o whala au whaasaina. O le awa malosi. Maisi mausoli tu la fono o lea o lo su e ina. Ele FBI ma leo leo. Wha maa vai loa ma leo. Ma le senate, ma le konkalesi, ma lona tofinga. Ona o le musu e ali e i fo ilunga, le wha ua wina o le suenga. Dera wai uana sao ia le tala tangata ia na tupu musu. Leo watoe au mai i tonu. Leo watoe tō fia e Donald Trump. E sau i to tonu e avea malo ia sili ale malo, i le whainga malo, a Donald Trump. Ia. Nofo pea oi Amerika ma mata iai i mesa o tala noa tuai. Tangata ma lava na whaafale pui le teimi o whaamsinonga ma mea uma. Lea o toe o mai uma lava. Mai o le ata tala ma whaasa o loto i le pule whaito o tasi ale Palestine o Amerika. Au tangata wa uma. O na wha maonia la tō soli tu la fono. Ile wha sinonga. Ia. Reizisi pule ina nā mea nā o na wha longo pe iai. Ile toe tō fia o nei tangata. Ia ma wha mongo o lo iai nei su enga mamorianga wha sanga ia i la tau. Tala tātou leina, 20 minutu mo te aile tu la ono. Kuata muri o le tātou por kalame o le Gagaifo o Faiva o Samoa. Talofa lava malo se fua. Talofa. Ia ule ai. Ala te lo le tu ala emo mai. Ai la emo mai o se. Talofa malo se fua mo bia. Tau no mai. Talofa tina. Se fua manuia. Ia, malo se fua tina. Leo tele mai ia tu i foi lunga lo si fonga malu. Ma. Foi no langona le tu ai oi ia sa no mai. Afta ia savea mole ava noa. Ma wa sa so tu ai foi ne fias. Ma ne foi le fa so falong longo foi le polo kalame peuna. Sa wa foi le falong longo. Sa wa foi le kota. E batua ia se a foi. Se lope e se sosoani ala usunga foi taluai ona e a foi. O le kota le ta ua nei Samoa. E le o ie se sosoani pe on ta ue lau fio. Ia. E sosoani ai ia vanua foi ie maua mo nai a inga i Samoa. Tala noa la ono le tūlanga e lua nisi o a inga na. Manuia le kota lea tausagalen te anei. O pepa whainga luenga ia sa mawatu. Ia. I le o ua toe au mai le a fo i le whanonga o le immigration a New Zealand. E need ona toe sa i le atu nisi pepa whainga luenga. Ia. Ia pe ona sila fia fo e lau fionga. Ua whainga tā ona sa i ni pepa whainga luenga i New Zealand e a wata toa inga o lo mawawa noa e o mai ai. Ia. O le fesini e fia fesini ngia. Se o tali o tual mata upula tina, langa o mata upula ia. E ta tau o na toe renegotiate le wenga le upula na taun toe asi, ma toe fetu nai le tātou malo. Ia whapena fo le New Zealand Immigration, ta upu ia, le no mai Nature Center, umana whail whātou senga i Samoa, o mai e toe au talu a toa, the Immigration Legislation Act, ina ia talawhea ngai ma talawhea unga mō se sairi ngima se susuenga. Ina ia ma se me o whai iai.
Ai e taua I la le sota inga le vā, talanoanga le vā o tātou malo, whapena fo ima le malo New Zealand. E toi au talu le mta apule wano o whata oto atua. A whai o whaafongafonga mai ia anga whili shem leo. Whapena fo ia le teitai o le wa o le teitai leo le official palmia. Io e a fiai le Immigration Services a Samoa I lalu I. Whapena fo I ma le fionga ia pesta tama langi no mea simitate. O ia lea o le whaululunga o le matanga luenga o mata upu whaavanga o malo po le whaavai whafule Internal Affairs. Ia po upu foi whaaloto I whale, Foreign Affairs ma Internal Affairs. O le mele na ufi nau o tuai nei. Ina ia ave ese le sailinga o pepa whanau. Oio ave ese le sailinga o pepa whainga luenga. Ai tuu iai le family sponsorship. Ma o omi le se furu ma le lua masina. E ma lolo le tangata le kota. O omi loa le se furu lua masina. O lona work visa. E saua ina una ia. E le toi sau, foi le se ilonga e ma watu se pepa, foi le whainga luenga. Ai sau o ia e sponsor matu e lona ainga le New Zealand e nofo ai. Masa ili lana ngā luenga. O maua mai le tala lea tina. Ia. Ai ave ese, so loia ese. E sa o ale, le sau noanga lau sunga, pe o le, sa tau sa ilia so o hawa noa na o fia maua lau sunga wau te iloai, o lawa fionga, e tele le feso ta inga I lungo le, upenga ia, I le leitioma mea e wha iloa, ia noa tanga ia e punitia ai le ava noa o nai a inga ia I Samoa. Sa o le lei. O se tasi o lo a inga. Le si va inga le sa. Sa tau mawhai ina ia mawhai ona maua se visa. E sa ua si o la ua. E tau sa ili atu se si pep whainga luenga ina ua maua atu le si pep whainga luenga. O le tali na vifo. E le mawhai. Ia. O lea foi la na toe tali I fole immigration. E toe sa ili atu. A e tasi le vai aso na tu iai. Ia. Le ala wa au mai la le si... o le fai unga la o le si o te ilia, o le o decline, ma le tala. E alu le, go through le tribunal. The question is, lo of yonga savea. O fera le tupe ale ulunga, le ilea po nai tangata ia e tutongi e le tribunal. Yeah. Awa ele mafa o le tribunal, e sila fia la o fionga, e tutongi. Ia, ai ele ia ole te sila fia e lima vai nai o tatou a inga I Samoa. Ia. E sa ili le se le ni to tongi ele tribunal. Ina ia to e maua leva le ngatala le ua mai mau le tupe le sa ave to tonu ia mea uma sa mana o mia ile amatanga. Ia alewa mai decline. Alewa mai male avanoa. E mawhai ona alu le tribunal. O le atu e sa ili foi la le tupe. E to e alu le tribunal. Ai au mai ala le tali o tribunal ona o le pepwhainga luenga ele o meet criteria. Ia o ina o te iloa. O le to a tele ona i o tatou a inga matangata e maua. E le o mawhainga voice out. But o te whaatai au, le wata tala le avanua o mawhai e hona o mo sa o avanua I le polo kalame ala o fionga o no o whaalongolongo atu foi wa mana I e le whaalongo foi le mea wa e tā ua. Whaftai, wawaile o lawa whau o saulo o tina. O le matau puton wa lea na utala noa atu wai. Mai au te mana o foi e tusi se pepa. E ta wala atu wai ia se langona, e tilo ai I swinga lai o le quota. Le ala foi le nai tau silai, e nao le tasi le afe, tasi le se lau, I le tausanga. Al mele wo o iai, e le a toa, se lima se lau po o se fia se lau tangata o mai, e o atua la I le taimi o expire ai le pepa whainga luenga, o expire foi ma le quota ina o tau fia. E o atu le se tausanga, Wa toi whao popo le to tele o le backlog I tu o le melea. Lea lau nau whina watu. E tau ana ave ese le pepa whainga luenga. Whao ngā le family sponsorship category. E sa wale tangata I nei e nofo lona ainga. Ma su e lana ngā luenga. Au tali tonu ele ato se ono masina wa maua. Wa maua le ngā luenga. Through family sponsorship. O e maua mai tinale winga leo te tala noa tuai. Ia. E se lau pa se nelo o lo I oe le meo lo
lo e sau no iai langa o leo te lo le tupu mai ia te au foi ia la o fionga sa via a mana ia pe a fa pe ia se so soani pe a fa pe ma fai ona abatu se a wala tu ia la o fionga wa pe o la o fionga lo ia le voice out ona o mato nei nai tangata ia le o mfai ona ma wani ava noa e tala noa i mata upu fa pe nei ai ia te awa ia e matua yo e mali se lau pasene le me o lo e sau no ia ua se taringa fia whaalongo fo ele whaalongo atu le nei afia ua e whaasoa ua pai lau whaasoa le ngata i le sititeni leo nai tangata sa whanau mai i le vao tau sanga peonta ai o le quota e mana ia e whaise whainga peona e whaamala malama mwhailoa ina ia awa e nei puni tia ma pona tia le barrier la lewa ia nei le pa pui le o le quota e moni ia lau sa noanga fo inisi au poka la me watua nai e tongi le moa ai ule afa so le tala le ava no mo na yo tatu tangata sa le ia ko le pa pui ai ia alo fa tina au te promisi atu ia te oi awa i le fa peo o tātou whatunuina le tō wha le malo Samoa. Moni au. Ai le awala mwhai e ono utusia le pepa o whamtalanga. E tai fōringa o se policy ma se mea whapena. Nā o watu e tātia i au tafo le minsta o le matanga luenga o whemalanga inga Samoa. Po le New Zealand, po le Samoan Immigration Services, o lo i lalo Labour Department, o le fionga i le tamaitai pārmia. Ia, malana CEO la i le fionga i anga fili. Shem leo. Ia, ele lei foi le mawhelo inga male. Male foi tamali, na mātou tali malo whaatasi i le fio mai o le fionga le tama ainga. Ia, tui male li whano malana masiofo. Ia, wha mausili. Ia, sa mātou whilo i ei male tō wha i anga fili Shem leo. Ia, le whala i ei, ia wsota inga mea whapena e tau wala atu ai se tusi na o na matabata ai ma tilo e a tonu e whangu ai ma poupo wai. Ia, ma fatu ai lo na titi i se tō wha ma se whina ngalo. O le a watu ai la ngona ma leo tangata. Ia, pe o le alana o le soso di atu tira i lau mata up, mal whaaloan. Ia, whaaftai lava i lau a fionga mo le avanoa. Ia, le a whatatali atu e lau tusi a tonu e bave lau tusi ele fato nuo filau ele lope amana ia I folau tusi I ona maua ele o te tali mana ia mo nai a inga I Samoa lo fia malanga mai New Zealand ne e whaftai lava lau fionga mo lava noa ne a fiafi whaftai tele lava I le mafuta mai ia ma le finangalo whaalia foi masalo tātou wala umurimuri leo te wawa atu leo a fufu mai tālofa malolo sa fumadria tālofa Io le ngofo mai le lungo le lenga ra fa fenga fa. Talo fal vala au ia u ko solo le vala au ia le va ngata lo ina matato vala au. Ile le ia fiafi ono le o to es full minute. O to toyo le tato ala tato wo is a malo longa pupu ina uanga Gagaifo Faiva o Samoa. O e lungo le wala tele. Na ona fa manatu ia te oi. Fai mali lo sama ye matala alofa tele mo oi na ia e saunga le bulunga le ala matau nuu male manuia I lau maota male lao ai nei fiafin Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o ia tālo whalava. O le tele lavo taimi e te vile tuai so o se aingai e nei aso. E tali mai le answer phone, sorry we are not home but leave your name and phone number. We'll get back to you as soon as possible. O le telefoi o tangata ua le toe vili ina le laina fisotai. Ma le atua, e ala li te talo ona ua manatu, ua fiu e whaatali, e le aise tali. E le tau mate o langona fo ia sa maua le perfecto Yeremia, a o loka le to ese. Ai ua fiu, ai e ala e lava, na o le pā o le whalpui la te whaafesangai.
Aina le loa Yeremia, wa leva o na fia so o ta mai le tua. Ai, e pe ina whaali i le profeta. A wina mai le wha le tua, ia e bala au mai ia te au. O na au tali atu ai le ia te oe, ma whaali atu ia te oe mea o fofungia tele. Na mai e lo ua whene lo grandson ia te au ma le talo sanga. Ia u te talo i le tua, mo te whafo i lo na mai. Ua uma vai a fo mai e le maua se malo longa se ua tali. Ili pola vale le aso ono Februari lua afe malfitu. Na ua vea ila ua tali i luma o le tua. O le po atoa sa maa sa whawhai i hai i luma o le tua i talo sanga ma pesenga. O le lata i le vaveao. Wala ngona po i le vai o le tino i le talo whaatawa nau i le po atoa. Sa whaata ia lo pupula e peo se miti. Le sava vali mai o ne tangata ofu pupula e to tolu ma mata fia ma peo to a pa i mai o lato lima. Io mata. Ma nimo atu i le potu e peo o se ward i le fale mai e se sulu mai ai se pupula malosi. E pupula ai o mata o lo o mau o lima i vai o si o atali. O te langona mata utia na o mai i lea taimi. E pei o se avenga ma mafa o pa u e se atu. Ma sa o pese ai matangi fia i luma o le tua i lea lava au. Ma veao. O angelu le tua na toi asia lo fale. Na lato fa amalo lo i lo atali. Ia. E le aise ansa fauna le tua. E te le vili atu e fai mai le angelu. Ia malie. E leo avanoa le tua. A toi vili mai se taimi. O lo fia tali mai le tua i ate oe. O lo o tali mai i lau vala au atu. Talia Yesu e a vea mau fo mai sili. O lo tali mai i ate oe. Mana tua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Talofa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila ula ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa bevela A umaloa ona piki tamati a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Ia, toi whatalo foi ate oe i le sfulumi nu te buriburi o le tātou pol kalabe. O le Gagaifo o Faiva o Samoa. I le deifo i asunga fua i le amatanga. O le deifo i vaiaso.
Moli e le whaafitai I ngā luenga le lei o lo whaatino e le atino, po whea lava. Pere o tilo atu se isi ate o le atua le sila I lau ngā luenga le nai whai. Lunga le ala tele, ya, saunga le mū le atino, matau nuu ma le manuia, I mauta malawa, o la tau fo o lo whaia le ngā luenga le nei o le ngā sesenga. I le whaaloto I whale, wa ainga o whanau e me se fo I o tātou mātua mātutua, tu asina sina. E watu fo I le whaamalo I o tau Faiva. O tau Faiva I o whaasonga whaaloto I whale. Ia, e se a whai I se talas tangata, ai e tiau, e tā ua tele la u tau mata whaioi. O lo o ngafa ma le whanau I aso uma. Ia, whapena fo I nai ta mamtina mātutua o le atunu. O le whala au ma le toast e inuai le whala au ale. O le matua po le toina, o lātou appointments e te tau o na o e waile fo mai. O le numera le o le healthline, po le helpline foi. So se whawhita uli e mana o mia ai le fsoswani. E mwhai ona e wala au I ai. Ia po na tangata fo I anga I atu e soswani il ta mamal tina matua. E ai fo I whapewa wa mana o mia se wa aia le ta mamal tina matua. Mo na iaso se lua. A o malanga se tasi o le ainga sa whatuatua I ne whai le ngā ruenga. Po le whata ele, tu lau le whaafonga le tunu. Whai ona wala au telefoni lea, o walu se lau, ono tasi yono, ta ua ia. Luas fulfai tu lau le aso, fitu aso le vai aso. E hawa noa ai le service provider le nei. Ia ma ngā luenga fiso swani tutono o tātou, ainga e misileva. I lo whangolo I ai ia, o tātou mātutua. Whangā. Ioi, peiwhena o whai atu. E le ai se malosi anga a sili o na tāua nai loa o Lau Family Doctor. Ioi. Lau Family Doctor e te leto I tau walu se service provider. E whaalongolongo le fomai whaale ainga. I mana onga ia o lo iele tina ma le tamāmatua po le whanau foi. Ai mese ai ta mamtina matua. Tau na whaise rail fo I le e anga I atu e mwhai ai o na tū leile na fua whaata vale o le toina po lo matua. E tau na whaia se vaenga o le shower ina ia open shower fo I lea. Ave esele me fo I le tapu. Ina o na tū lei atu au le toina. Ai whapen tū lei atu le toina ma le o na matua tonu. Ia e whamalua I lunga o lona na fua. Ia I fo na fua whaapitoa e se I ai, ia na whaere whamalu e whaaffaingo fie ai. Ia ma ia I ni rails fo lele au ta wha o le whaletaele. E pi I ai le toina ma le o le matua. Mea o mai e whaatonu mai ele fo mai whaale ainga. Your family doctor will alert and refer you to all these services and to all the service providers. O walu se lau, ono tasi yono. Tango e tusi le numera lena, o whaapila ele lungole, I lumo lau pusa isa. A tala tuale pusa isa o se teimi fo ki ngā kala koe le se me oi kong ale ke vai le ngumela le. Vai ke vai ngumela le mai ngā ruenga. O meo o lengo melo ngā ruenga fisosoani. O nei fo se me ai vini ai le ngumela ngā. Te wa mole inko food vouchers ia mai te fa se fa kau e ku le pantry. A kamaki mal ko ingmalo le matua. Ai le wingo la tala e watu le fa malo mal fa aftai a te utolo o ngafa malea fo I tiu te tono tātou ainga. O le loto I fale o ngā se sengo tau maftanga. O le fa mamaina o tutono o mauta malawa. O lo mawhale o tua whale. Nei teu whapeanis. Ai longa o amana ia lau tau tua whaaloto I whale I tutono o tau lava ainga. Watu le whamalo. Ale ia tau o savea I ate. O Faiva fo I nā. Sema ila ia lea sui ele sema.
O tu lola ia leo tama matua ma te nei ti matua. O tu atu lea onga po o mana vat foi. O tu lea so ni ia te oe le nae whaia le nā ngā ruenga le lei le whane. Se whai sina u koma ma sina u malo. Longa whamria le tua i au tau ngā ruenga le lei o lo o tau tua i nai. To tonu le lo toi whale o a inga. Ona o mai leo la u tala noa le mata upu lea. O te whalongolongo tu lava. Male to toa. Wau mata ma whasolo o mawhauwhaunga. I le Polokalamba le urungali i leo lo whaia mai Sydney, Australia. Le Kenya le au Gagaifo le au train station e po le au fire station ma le au shower ma. Ka o kai le maari. Ia tala noa mai ama whaaleanga le malo ma whapea mai. O lai tā whawhau i le pāremia ma. Ma ta ngata o le ainga whatuatua i le tua Samoa ua tasi. I Amerika. Au titilo tu. O te masani isi tō tele o Amerika o anga le leima. Ma lo lātou au ma whola ma le loftu lai. I le malanga atu o le whatuatua i le tua Samoa ua tasi. O la ula tala. Le alawa le mea tau te sai ai. Si o tu fo i le. O mea na ua masani e le whatuatua. E ile me mana o e whai tutu i lunga. Sava vat, mamalanga. E o e whiloa i ile a inga whatuatua i le atua Samoa ua tasi i tawhai fia o le lalolangi. I la tau o lo te talo ma tapua i mai i Faiva o le malo. Le tamai tai pare mia. Le fonga fitalai. Le kāpeneta. Ma sui usifona umalawa. O le a inga o le whatuatua i le atua Samoa ua tasi. Ai, o la utala le nā ma le whautuanga le nā i le siurungali i le nā. O fire station ma shower. Ai le lua whai lua pisinisi ma le lua la fo i te lua o tia o lua i so ngā tupea le HRPP la tau i atu le pamari moki. E kua e pēr, le la ulia le mali e toa ia ma le pāle bia ma le la tau fo i a inga whatutua. Tua e pēr, se i o fo i la tau e sa ili dia la tau se leni ma, fo i a la tau fuafuang. Ia ma whei loa i. Ile a inga whatutua i le atua Samoa ua tasi. E whai longa ai le whātau sanga, talu ona tu lai mai. Le a inga whatutua i le atua Samoa ua tasi, ma whatu lai ai le malo o loo i ai nei. A tātou tala noa fo i lai le mele nao le tasi le miliona. Ia, tua inga nai whaife mo le tasi le miliona o lo o whaatau wina ai i a pānota. O le si whainga pānota lea o lo olumana i nei. Lea lava tau te le i papai i le ute o whainga mea. Le ale au tū o le launga le i atau o sa vea. Whesiri ai, ia tu le epa malimo. La ele mea ulu le tau tala sao mai ai. Ele mwhaiuna lua toi o le pānota o le lua awhelua sifuru male ono. Ai sana whaalafia i whea le nei mea. Ma muli pōngi sā atu ai. Ma le toa tele o le atunu. Ia, i le isi si tio le nā mea, e whapena lava winga o le soifuanga nei, i le mea o le polokiki ma mea whapena. Ai, se i o i le teimi o le tātou spanga le nā, i le whainga pānota o le lua awhe lua sifuru ma le ono. I la wawa i atu, ia, o lo to tele, ma maita wina pea, le fulisi o le atunu, i le lātou tali tonunga, i le whainga malo o lo o iei nei. Ia mamanuia e tele o lo o sasaa mai, ma whaamrianga o lo o whaatino i atinae, nā fwoi wa sila,
tele mea o le ana vatau mo le manifesto ua mai o na whaatino o le mea muamuale no mai whai tafi e sea le tutongi ina o la fonga a whaiwhi au o tau sisila i aisamo o lava i au nā le atua wa suru wha i ai e ta lepe o tō maumai ta lepe mao so whai wa suru i tanga a nai whaiwhi au o le tala whauto ma ta se le ngā ruenga a wa suru i ai tulu a i le tapipi ma le tulafonu na whai le toi ina a e lafi mai tua o le afionga pa ia le tua ma whai mai upu le anga sa tutongi la fonga fo i e su ma lona au so se so ia soli tu uia le ngā ruenga nai whai whi au ma nai sene o lo maua mai ia lofo tangata le osi ngata ulanga le nā lea la u tō atu mo tō sa mala nai whai whi au ia tu tongi ma wha malu sia tu tongi o la tō la fonga ale ai tu ave wha tū i lumo le wha msinonga se mea sili le nao na māta ngā ma o le masiasi fo le nai le to mwhaio na tafi e sea o le o se whainga malo e mō lia le au whainga ruenga le tua wa uma ona tō iai le upua na whanua ma le sunga i le mali o tō ia le nāla ia mai watu se mea stasi al nau a watu le nā mea tasi se i sila ma whaafonga iai ia le atunu le hi koi a maori lea o anga i atu o le tau le tu la e se fulu tai au tau nuu le savali file mu lea a maori mai tal tonu mai i la utala lea la whai atu nei e le pasia le pili lea e le pasia le talepe ina o le whavae o le whea ngainga ua uma na osi le vā o le malo o New Zealand ma tangata whenua o le nau uma na whaata oto a la fua o vaenga o tūlanga alo ia the major three principles of the Treaty of Waitangi mua tu inatu e maoli le avanoa i tangata papa e mapake hama papa langi o le whainga malo ma le whainga malo le aso whai o tautu la whano ai e manatua tātou te ngā lulue so o tau au o se whainga paanga we work in partnership we ceded sovereignty to the crown and the government of the day lua e te tau o na puia ai a te tau ma tangata nuu o Māori, tangata whenua, o lātou ele ma mea sina. Whaapena fo i puna vai, ma ngā vai tafe, o ngā sami, o whainga Faiva, ai maise ai, o ele. The government of the day will alert protection for the taonga of the people of the land, o tangata whenua, the rights of Māori towards their resources in terms of fishing and the sea, the water, and also the land. Taonga o a lātou mea sina. Puia tū maanga i whanua, mai a te tau, i puna oa whaale nātura a tangata whenua po tangata Māori. Ia le nala. Ao tū la whono rena mai ne David Seymour. Ano toi whamanatu. Tu la whono umana e ta lepe ai le nofo file mua Māori. Ta lepe ai le whaavae na osi e le whiangainga le Treaty of Waitangi. Ta lepe ai ma le nofo file mu o tangata uma. Ia, lofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia te iatu lau tau sifua i le asoa tai au. A watu fo i le whamalo whai mawhonga tau moli. O le maftanga lea le 4SJC valus full malfa
Whapea fo'i le mawhitanga o le Ta'atia Mai Group, o usoa malisi, mai lātou uma. O le mawhitanga sa lātou o Samoa, na sa ili tupe, i le whai unga le vai aso na se mawai atu nei i le aso whareile, i le maota o Samoa, wai mawhonga tau mori o le fionga. I atuala, pestata ma le langi, muli anga tele, whai malo Alan Stowers, ia whapea fo'i le fionga le tawhai ono tau tai toko, ma le mamalu lo tau komiti. Ai mai se Samoa na anga le lei mai, a wā se leni o le whainga mea lofo le kirismasi ma le tausanga fau ma so fia mō ta maitai sā monike i Samoa, ta maitai sā monike i New Zealand nei, ta maitai sā monike i Tonga, whapea fo'i ia leno whanga o tausia ai ta mamtina mātua, le mapu i whangalele i vailele. Ia maisi atinae, maisi whalapu pitonga le. Mō le manuia o tātou tangata. 5 ma le tolu afe. Ia, se tupe na maua i le whaai ma le au mawhola ma le au tūlai o le atunuu. I le nā fwoi vaiaso o tuana i atu. Atu wei le wha malo ma le anganga whaftai. Ia whatutumu e le atu o mea o wha ngau ngawina. Ia, ona o le sila i le fia whesoswani. Ai ia manatu ane ai lau aso luas fulma le tolu o le masina fou tawalunga i ngā luenga uma ale atunuu ia ai tātou fia whatasi loa e le whaboimoe le nā o le whono fau tua ma malu o Samoa ma le lātou corporate dinner le tau mawhitanga all you can eat and all you can drink. I le aso luas fulma le tolu o te sema, o le aso ngafua le na. Wawai, e pingi a sea kako ombi o le aso ngafua wafo, la ua malo lo mga luenga le teimi le na. Ke le malau back pay, malau holiday pay lai. O le tau o le ticket, e tasi le ticket. As fulma le lua tangata e malanga mai le ticket le na, no winga le tau. Es fulu tangata malanga mai, e afe lua se lau le ticket, vala ui fole fionga le te fono, vai sau ticket mo oi fo ine e fa no fa pe la ile ka le vakilele mo se ticket ali o lua tasi fitu iva lua la ule fionga te fono ya to filau te Stanley o lua tasi fitu iva lua ya polo wala mai fo ale atawele o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu mo lato mo lo fo malanga mo la loi le leo te wawai atu nei le pasese le alu ma le toe sau se lau 5 tā la se lau 5 tā la i le alu ma le toe sau i la loi Wellington i le alu le nā i le vaalele a le New Zealand ia a leo le nā whaangutu lo masau solo whanua ka ki e lo le whapeo le kia ru sau fangu. Ai se ka mai a lau mangu whawhinge ngā meo ki e koi kua. Ea manuia Samoa, tali ngā sua, mausi ngā taulanga o le whiwhinei, whai ngā malanga i lunga o le ala tele, o le uso i a sau, a siu whanua, ia o le au tau mafuta, ia po afo, ni a na pepelo o le a whai atu i le atu nuu. Ia, kari ye mo fia, o le aso mua. Le aso mua, o pepele a saule lafa. Ia o le tala, o suanga o le vatele e tali ye, o tātou fia ai, tai atu iai le soifua, le aso atai au, tātou tue wheiloa iai, ia mangalo se leo, o lau tō wa onda le atou o sevea, le ulua ia li ili nei, ia marasunga lauli paunga, wha soifua ia le pese lea, lofa atua i mo oilunga le atele. Manatu
mafutanga o e mau o e mana tua maita o tu mawita